Lebihan ken 15 menit kumat asa murate. Aduh. Dewek madan bodoga. Dedemenan dewek ada nedi telagone. Ada yang ning. Yang sing ning ye dewek sing nemen ditu. Ewale nak sing nawang. Dewek nak Superman penuh gerakan. Penuh gerakan saking ide Batara Wisnu. Dijeng idang alih legu amat-amatan. Meleglet celana. Kenyal dewek nyongko. Kewalo yen suborame kene cara padang konyangan. Ane jani uliani dewek man penuh gerakan. Ada nih di padukuan ngoyong dewek ajak meme. Ada masih ngajak bapa, ajak ada dua. Ane jani paling melahu. Kalau coba jani kengken mirip penaden panugerahan ide Batara Wisnu. Dewek ngalih tongos palu. Ariwes anu ngalakan ni kanang bayu sabda ida. Anti anu tirupai pencire ida. Aduh! Dadi can bino luwir mengipi kadirasa itu dewe. Apa ne maka hawin? Kadila Somaliah luwir utama paicani dosang yang pramukhawi. Uli dewe merupa boburon gunung. Presiden nyuti rupa dadi manusia jati. Unuk benyolane ke parno dewe, kewalone jani nyata dati. Kewalo. Ye namone kadir asli. Adoi meme, adoi beli. Yen kudo kengken kadir asli diani depi dewe. Dadi inget idewe kapen yang bisa mani de Batara jas kesemat benan je ada buang pawo istri lakar sabion mulus rakan nos menuku dan dewe ya diastun merupai godogan kewalo ditu
Prosedur lakar seterusnya dewek nyuti uku dari manusia jati. Kewalo. Luwer kadi nyujuh bulan. Luwer kadi nyujuh langit. Kadi rasa hidup di dewek. Dijo adalah karena lo. Apa gue listo ayu. Lakar munggu dewek di tatkala merupui godongan. Yang subuh pengenani dosang yang pramokawi apa sing dadi. Bisa suryo nagling kau. Bisa bulan nulung betel. Kewalo. Lakar tetap ngarcane dosang yang pramokawi. Paling melah. Jani mengkemalu di kelantun. Seksi dan montok gitu loh. Ada tiang uning sama dan sarang sami pasti rindu sarang ramagong. Patut tepitan. Tepuk tangan dumun. Nika tambah semangat kedos tiang. Napi sane mawinan. Wentan galak, wentan semeton sane ngerauhan. Tiang demen, semeton ijo, dan kenan samalenya nih. Wentan sebat kena tiang. Bas maklut yang oyong juma. Nak nganggur tanda dos. Nak pak tanda dos. Kengken cara tiang emot tunangan. Pragat selat masker. Kayang jani sampun toh. Kian hitungan tiang umur tiang dan kendan. Tapi ampun orang-orangnya. Wawu molas. Ye jatan jeliutan lebih nih. Nak benlat. Napi petang daso. Jak babeki saja umur tiang liwat. Mimi ratu. Expired dadane tiang besekat 5. Ah. Tuh dibakat rumang pemekas nih tiang tadi penyeruan. Ada nih lantasan tiang di jangala. Demen aten tiang tuh. Melali lantasan tiang mai ke Bansinga. Dan mentan truno teh. Riki reng Bansinga bayi ngelabayu teh ngajak tiang nang bedik kan. Dados angkat tangan tiang tan jakengken dan tiang tan memilih. Biar nak tua tan kengken. Yang penting sugih. Yang nak polos. Bayar ya ini apa giges, yang penting bagus. Pas nge.
sane utama ngerarah anak lanang, anak istri. Boyo aja jegek, boyo aja bagus kemon. Rerah kalereng sejeroni nganggo sarira pun api. Bertanggung jawab napitan. Dan kentannya para istrinya. Ibu rejak bengong kan dinyingain tiang. Aduh men, Mimi Ratu. Pasti ingat ibu tahun 80. Nggih. Dan kenapi mangken mengenang. Jagain ngapa telantang nyatu. Awak pemekas nih dadi pembantu, dadi penyeruan. Swadharma nih dadi penyeruan Cen. Sing dadi ngliwaten. Tugasnya 4, marah resik ngias. Tuh deh patut utama. Apa buen lantas ngiringi ida 2 gong istri. Anak Listu Ayu. Anak Danu. Pawikan puruh sing sahanani ngaji sastra. Niko temu kawinan tiang demen saja ngatur ngaya. Adin nih bakat lantangan tiang. Paling mulai ida 2 gong istri jadi tangkelan di tiang. Bagong istri tandang perjalanan nunas lugrama pidawat di tiangaran bagong istri risa pemedal palunggo kiratu sayuwati bengong bibi nganten risa saat ida sang yang ngaji Saraswati nyelantara nganggo sarira napi malih ini kepradnyanan dan wenten sanes sida nyamen pada niket tema kehawinan bibi setata angayu bagi ngatur ngaya iri-kiring pun jenal ratu bibi nang bangun malu bibi ya. Sangat bibi bet ngaju ragan gelah jele diapin melah nye nani kasih nemo ngelah gustine ragan gelah masih tuah ragan bibi nani ngelahan senyanak bibi besanget nyung ragan gelah bibi sayu wakil ratu ratu dua ning palung ratu mau pragoyan widade niket tema kawinan bibi merasa garjita. Ya namun niki teh umur bibi ya. Kayang mangkin bibi tan payu. bibi Kantos es payak tak nyamatan do. Kantos masih bibi ngatur raya. Kuning iratu napi sane makahawena. maka sujatene bibi ane marah sujatene gelah subeng intip kengken parisel-sel bibine apa dipirang gelah bibi Iratu sampun pawikan. tunggu demen sing namai malu ireng gelah Inggih dur seratu. bibi Ayo gitu dia. bibi pirang gelah nyelsal raga apan bibi rumah kapenen ragan bibine subo bajang wayah gitu parisal-sal bibine konen laku-laku konen bibi man ngalih kuranan bibi Sayu waktu ya ratu dua gong istri. Sabilang bibi kejabong. Ngantan yang timpal-timpal bibi wentan dadu nyangkil pana. Wentan papat titiang melat matakan benan itu tiang kalma mana. bibi berasa kedek saja gelah mirang kengken raos bibi yang bibi kaden subo nawang apa nada nih dewek mentik dadi manusia dini di merje padu mekejang sangkanin suwe cani desang yang pramekawi bibi yang bibi itu masih kelawanin gelah subo madan manu bagi adane nyerwadi mentik dini di merje pada dadi manusia adane ane ngelah bayu sabda hidup ngelampi kenoman
Bisa ada nih dewek. Mida yang haniken bener, haniken laksana pelih bibi. Yang saya batas dadi baburong, dadi entek-entekan. Nah bibi, ya diapin jokonen kone bibi man jodoh man jatuh karmo. Apaan jodoh? Rezeki. Kedo masih mati neto. Hidup mati neto ada sang yang pramekawi ning undung bibi. Yang jani konen jeneng ada pajatu karman bibi nih. Yang manian Sina ada anak muani, laka demen kapin ragan bibine, turin terus nesih sujati kapin ragan bibine bibi. Mami tang lugra di tiang ratu dua gong istri. Menkengken bibi. Bibi boyo japari sesel. Kimaon bibi sebut di pet pradene Wih, bibi. sepet apa? Medue lantasan di tiang soma. Dan di tiang maleng atur ngayah ring puri. Dan presiden di tiang mapamit sakeng puri napi mawinan. Dua ningi ratu. Dawang alit. Bibi sampun ngemar ngantos kantos mangkin. Nika rasa subaktin bibi ring lingi ratu. Dua ningi ratu taler. Sweca ring niki teh padewean bibi kanti moko kini. Yenten langani ratu sweca. Gelah ngerasa yang bibi. Kengken subakten bibi ning aturang ayah dini di puri di pemekasne. Gelah rumasa uling gelah nualit. Kayang dhuwur buka jam. Sedate bibi ning aturang ayah ngeman ragan gelah. Apa menbakal agon gelah muala sampang bakten bibi. Sejaba dini di paban gelah genahan gelah. Bakten bibi nih. Yang dadi deh gelah. Bang Prasida kayang kewekas bakten bibi nih. Seng rerat-rerat marep kapinin puri jengale nih. Ngaturang ayah bareng natakin tis panes dini di puri jengale. Nunas lugra di tiang sampunang male sumenye. Di tiang sampun nyantos nudok dua ngiring sapa margani ratu. Bagung istri. Kengken bibi. Eling. Ye ben yang purnamaning kapan? Saja bibi. Yang sing teh bibi matur buka keto kapinin gelah dong subelantas gelah hisap bibi. Sekarten wenten. Saja pesan bibi. Anggen male jebos canang, anggen muspo durung wenten napi-napi. Yen geden bangyang na bibi jagi mereka dumen ketamana. Bibi. Ini Dan ke bibi pedidian, pedalam gelah bibi didian. Yang gelah dot masih bakal marengin pejalan bibi ini sambilang gelah meseliahan. Gelah melet bakal nyenyak. Kengken ya kasrian diaman bibi. yen palu mai ratu nyarangan. Tua bener. Aduh, sedang becek demen ben tiang pasti kamu. Sekari akeh, sane becek-becek miring kok margi. Yen ketu pangsing ngalan tengai, jalane jani ring gelah kudian. Lurus ratu. Jalan bibi. Apa kasihan? Dewa Ratu, jaglen Sria Anggumi. Yen bo kene pesu ne bawa kere bangka. Tapi dan. Yang penting kan sehat. Bangkan kaden hilang kini dodane nyana. Gebleasun Jawa mai. Apalagi sekarang sudah sosmed itu merajalela. Yang nak tak sambal selfie. Di kengkene bisa ngale kopi selfie. Pas yang kalah aja bisa gak milo. Selfie ya Pak, selfie ya Pak. Ya ya. Ada waratu. Mila ati mana? Timpal aja negak di SD mau balik mana? Bolon bawa mai bawa.
tetap eksis. Yang penting caklok bungute. Yen caro sampi kemudian kalau yang anu cara sing tekapan patut ge macamo, patut raga megae, patut ngalepung jiwa, patut mepayah ya ke salon. Da banger ago kopet itu ngenyok sirahe jani jang gedean bayu sareng sami lawan. Pekerangan Banu Nasice selalu berusaha. Titiang Nasice, Bang Titiang sehat, panjang umur, ultra kaya, dan bahagia. Nah, jaga ampun nunas rezeki, ampun nunas para ayu, jag nunas kaya raya. Oh, tapi berusaha, nah. Nasice ke kara raya nengkol ape kuli-kuli jumaseng mana apa. Lo dewa ratu tiang ke kene lantas ngoyong di pedukuan uleh ban ngadap sampi, oh ngadap celeng hidang melian ruwet. Nyen ngorang kopet itu ngeranang seng payu makan, sorry lah yo. Tadi kinta mani meli terak hidang, oh kok kota ngaletain celeng ngaletain sampi abo kok kinta mani, be mare panen semago nih, bijak eri nampian itu be dewa ratu. Itulah berkah itu Sang Yang Widi Waso. Iraga ngiring sarang sami positif nih rara, ampunong negatif nih rara. Mungkin dari sini itu Sang Yang Widi menggembleng kita agar sadar semuanya. Pangeling saken eling ambek iraga sarang sami. Ampunang lali ring itu Sang Yang Widi Waso. Tekato Nasice. Hidup tiang dini dihalase di pedukuan. Kapah nepokin brayo sakewalo. Ngajak ibu buron metimpal, ngajak intek-intek kan ngeranang ngupo piro pedeweke ngeranang deweke hidup. Sehananing jukut sing ten meli, oh ben urap, ben kuahan, oh ben bejak ban sama, wareg waduh daripada rago keto COD ben mani bok, itu dah. Yang jukut liona ngajang, ampun ngajang B. Nyak ben tiang nyak lapana ben anu yolas nih. Oh, jagi tadi ben ngalek urang pangsing si bungut. Pangsing ngajang-ngajang. Ini pahitnya tuh makilet. Ah, kewalo sing tadi raga ketu adane raga nak bertemu sama. Sing raga manuli ditu yang subuh raga ngidang beradaptasi dengan alam. Sinah payu raga ngajang. Kewalo ne berat pikiran ne. Dadi petani teh pemekasnya dini. Pembagian ye rasoi rago jak sing ngelapung logiko ngajak timpa. Saget ben rubah atau muku ben saget keno ye. Engken sebenarnya pengatur dan jero subak nenen. Irigasi itu biar ya adil lah merata. Iraga petani mekejang butuh air, butuh swasti prapta ibu rahayu ibu gubernur ampura ibu terus melingga ibu. Niki titiang kadang nyatuang kentane bu, napi wasane, kenapi, mentiang kene dicare darang aja temuku bu. Yang ken carane niki kadang toh mulan tiang, kadang misi ye kendan, siro dek udah nijen ye niki mulane na. Ada nama ye deh no. Ye. Di benang jani rantas ingat teken paunduk ane buka jani. Duga sepidanu somah hidup ratu jani jana tane tiang iki. Jana melengis. Lo ngepangsa kan gak kene. Jana duga senu somah hidup ajak biabian megarap. Yen kengken kanto nuk itu jak aduh jak kata ancok-ancok nukduk. Ijo iraga majalan jog tuk-tuk bugi pentil boyong tindak. Boyong budi ajak di jejang gitu kena. Jak tak tuk-tuk jak bisa memunyi kata itu dewa ratu. Ngelah rantas iraga kena aja dado lan jak ajak jo jumalan cuma saat iraga nulungin sahanane ngane urip ini di gumine. Kata nyak maswitran jai dewe kata angon piana angon nyamo. Kanti lantas gede buka jani cening godogan. Dewa ratu ya diasun ya merupa godogan pepinah nih leweh teken manusu ngajak irago ngangon raramo itu kali jani di jok aden sing tahan jumah
bisa ketelon marah ada tepuk di ponok. Di kengkene jag semang teko. Di kengkene jag bisa di ye pulas ini toh. Tua aja nak golongan abibi. Ben di darat gitu ya. Ah, paling melah. Di dewek sambil lang ketegaling ale juput. Sambil lang selfie itu. Dia anak mata apa bu? Boleh pun dia ngadap bangkong nih. Ngadap samping dan bu. Bang payung masih tiang selfie dan kan bu. Mel bos kan kirim tiang si ibu nge. Nganan share tiang bu. Bang ada nang ale bu. Kalau ale jadi dijak aja laku panah ada orang tuh. Dadi tawa torontone dijaga pati tiang demen dininganya penontonnya liu gati torontone dijaga pati hingar-bingar kedek ngaka penontonnya liu gati ada lengar ada bongla. Aduh. Ya di Aston ke ada dewek dini di apa adane di alas. Dadi roban yai memen godogan. Kewala rasa kena aja cara di kota. Timpalnya apa? Soroh idu matat lumitit. Kewalai dewek sing nyesal tetap semangat. Apa buen ada nih subah program itu dua agung murbeng jagat itu di Korepan. Saat apa dan saat kerti ini subah pagah dikiring jagat pembekas mau ini niki cagar mana didangering di jadijo genahe sakun asri tepuk tangan untuk program dua itu. Walau di tiang dados roban dan di diantan ngajak yang timpal. Niki Gang Sar ada ane. Sar bangun Sar. Ije Gang Sar makelo je. Engale Sar. Bang jadi profesor langsar no gangsar nak bodi rong telu agak sang ingat jadi gangsar gue na iragoy mau ya aduh nen malu udah salah tampi moyo nih.
tekan moyo nih. Dong sing kena benci cang ingatan. Moyo. Hao. Iya. Dewa Ratu. Nuji dop yo. Ulian ye, bencang hidup. Yang sing teh ada ye, hidup. Berak ngon yang kenci nih. Jadi kita, Uli pidan ji dah nak lah yo. kena lo yang Adik gede nyok ji Kamu suasiatu gubernur. Oh, tomer ragaan mau balik cang. Suasiatu. Bidan ragaan cang mau balik. Weh, dah macam-macam sesepuh ini. Saya makanya tumen, kalau men ngegal di Center, Makin aja selesai. TN sing ibu gubernur nonton. Salut bu, Matur suk semua nak kan Bu Gubernur, suk semua. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, makejang nak. Aduh, Ane ingat cang sih gitu. engken. Seger iragone dini, Api pidab-dab ada di apa dane dini dialas. di pesrama di Ah, tengah halas. nah. Di tengah halas ingat cang. Ken ke kawin Ramoyano. Agam gen ci, pidan je man morok muka kawin berat. Tatane pekawin Ramoyano tuh bunga nemadan itiaso ditu apa ada ditu. Sekan ji bisa. Yang dadi lakar mimpin jagat do sang Prabu Dasarata. Oh. Tah neken benih nih dong. Oh gitu. Kalau ada di kawin kowe keluar magang ketemu Deniro Irtodi Ibyo. Ya. Aini wawaning malih pisan. Artinya wawan malah pisan gitu. Oh, artinya pangjelas gitu. Artinya oh pidan bo kue luar Ritat kalau itu sang Ramodewo lungu ke tengahin wano di pejalan di desa-desa rame. Oh gitu. Kue luar tukade gede. Iya nening. Oh gitu. Di kerenanya ada lagi. Hah? Dia nolen telago nir hero kawamakeni. Apa artinya? Karena utane lestari, iya ning telagone masih ning. Oh gitu. Yani kal perlu lago ngai telago, kalau iya nih pang ning. Ngai telago do sabun jen. Sing tadi. Ngai telago, oh masa hujan ngai sumur serapan. Gitu. Pangnya iya Benar. masuk ke tanah. Bos yang ada yang meresap besu ya ning. Oh gitu. Oh, cang nak bersyukur nih. Bersyukur. Nen malum. Nen pang sekan cang. Lagot ni si ajak cang. Metimpal ngajak igodogan. Ikata idongkang. Dorang cang maboyo nah. Jadi gitu. Goban si persis ada godogan. Yang cang senten sebat orang ngegodok yang seng sebat. Apa? Orang cang bagus yang seng sebat. Cang bau murtlung benang. Hah? Dia donatnya cang seng hidang aja. Kan pocol gitu. Nak dingah cang orto Hah? Umur ji betlung menang. Benan ci mirip engal bahkan mejalan. Nak bos sedia nganggo ci R3. R3 ada apa? Rong kilo. Terus sing dadi rago kalau nu bedan pican itu sang yang ini. gitu. Asal nu tetap berkoceng siong lah si anu Apa? sifat bersyukur. Siau. Siau. Agam ciyo Abse. Abse. Au. Cang bersyukur lekat dadi manusia. Oh. Nomor 2. Bersyukur cang dadi manusia nyidang cang mau sekolah. Nomor 3. Bersekolah cang nyidang bersyukur cang man gawe. Nomor 4. Ada mau sekolah sing man gawe. Oh gitu. Nomor 4. Bersyukur janganlah soma. Oh. Nomor 5. Bersyukur janganlah rumah ada tongo cang pulas. Nomor 6. Nomor 6. Bersyukur lantas janganlah cucu.
Nomor pitu, bersyukur canglah kumpi. nomor putus, Bersyukur cang pekedek pekenyung ngajaknya mau beraya. nomor sial, Nomor siya, bersyukur cangkat jalinu hidup. tepuk tangan. Sia jenglah bersyukur, cang imuh bimesek. Apa? Ada asal Apa bauci? bersyukur cang. Sebagian. Ikena kesempatan tampil tekan ibu gubernur. Oh, Ijen kesempatan tampil. Ah. Cang mau berpikir Engke. aja. Oh, bendaan kanti ya rakyat sing anu sing teh nganyah nih. Oh, bau dia nganyah itu ngelejat cang. Aduh, nak yang cang nak belis tu rodan cang apa sih cocok. Oh, rodo tak seneng gitu cang ada. Makanya, Dah masa salan toleh dah. Boburon. oh. Ngerenan kayu ni cang ajak ci. Tadi semangat ada di alas saya tulis. Ada kata idongkang, implegan, ingong. Ikan munyi dia Jadi kan kini Nah. Irago ada di las asa Irago sat makopanya. Kegen bengelestarian ane subo ada. Benar. Menin menahang ne subo ada lan bareng-bareng. Terus saling sugra ne subo ada benin alas sepanya lestari. Benar. Ye pamanya medom. Alir. Oh. Ya. Do leng liyo do. Mana sitang liyo do nyemaya di buku. Penataan irigasi Benar. dan sauta tu. Oh. Ada latah kelaga gede. Itu macam noi kata aja idongkang. Mapa ni subening. Jak segar nyai kata. Di telaga Ah. itu biotal ikan. Benar. Ikan apa? Ah. Sorot B. Benar. Oh, imbohnya tas kan hewan nih madan hewan amfibi. Nah. Mana hewan amfibi? Apa tu? Oh, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nang dingah hamunyi ni oi. Kalintip te malu nak. Ada yang ada? Oh, dia kata, ngeras. Oh, liu. Cak, cak. Semangat, nah. Semangat kata apa? Cak, cak. Cuk! Cuk, cuk, cuk. Cuk! Cuk, cuk, cuk. Cuk, 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 cuk. Celuluk. Sek. Sek. Adik itu anjing saya yo. Ya, ada. Mai. Ada yang nah. Ah, Ada yang yang orang lain. Nak patuh cang masih mengidap penyakit urat asam dawang ji. Asam urat. Engget. Dengan orang-orang. Apa orang yang? Mimin godong sih itu. Ah? Irago tadi ya pengerot itu. Ah. Kurangnya sih makhluk senu. Makelo pemaluan mati. Coba. Ah. Coba dia kena kan. Ada naksir ji. Hah? Naksir ji. Saya nggak yang nafsir ya. Irago kan batak makena kan dati. Oh sekan. Kan do batak makena. Oh. Do lebihan kan makena. Adik marah ceng orang itu. Tidak orang kan cang ngemangci resep. Apa resepnya? Ye. Pangengale men godok ngelah pi anak manusia sini tu. Ada pel bang. Pil apa? Pel Cina. Cap dawang ji. Apa cak? Silihin. Jak silin. Engket. Ah. Engket. Abiane uyak akan anu. Oh. Kan celeng. Celeng Si, keras. Cino demen bertani. Ye. Kalau rancang irak cang kita hitung-hitung cang. Ah. Gelah kebinan tu. Paling malu cang dati pegawai.
begitu pensiun. Oh, Kembali sang petani. oh petani. Menjadi petani yang baik. Apa kata Cipulo Jang? Apa? Punyan sanat. Hah? Punya sanat. Oh bangsa layu-layu nih Mi. Agam je. Ni cang sinyak sini ada petani. Apa? Uli pidan. Kejani ketekap penani paling mundur Tadi mundur lagi. di memulai padi ya. Tak. Sudah belum pasti mundur. Jani kau nyang. Benar. Apa ale anu mau? Hah? Kalau kau ngulah celeng, anu celeng eh. Oh kata. Oh. Oh. Lu man janji aja men godol kan? Saya mau janji. Oh, mau kengke. Oh, nak dengar cek ke yang geriang-geriang bisa nyo. Oh, begitu. Ian mundur aja aduh gede-gede ni. Mune mau keluar agak nengil. Ah. Sengaja tawa beno nang ni gitu dia. Yang malu ni. Yang aleng-aleng anak malu na. Oyong malu ni. Nyana je pungkat nyana. Oyong malu. Ngetimpal rago. Dia stu dini di padada di sisi nalas. Ane ngelangan ngati nya ya timpale. Pekede, pekenyung. Saling tulungan doa ane utama. Apa ya alih itu tuh ibong lak itu tuh. What's up, lah? Aduh. Jangan malu. Aleng-aleng panak godol sini pok ya. Jangan ada setep pok. Ajak sama setep ami. Tawang je produk ni. Uli luar negeri. Luar Oh, uli di Filipina. Ya, Filipina. jong-jong Filipina. Ada tawang ni. Apa? Stefan. Stefan. Ada apa Stefan? Dong orang yang di Filipina. Uli hijau. Paling-paling beli di Belayung. Apa benda Belayung? Oh, di desa Belayung. Oh gitu. Yen apa tu? Kemudian Jen batu. Oh, Dong awak nyetip. angket. Ya ada celeng. Oh, Celeng alasan. oh gitu. Ada nemadan hama. Oh gitu. Perusak tanaman. Sinadi. Hama itu cara landak. Oh, jadi pilih dia bojog ke liar liu. Eh? Pasang panak Google ke bojog. Jadi itu lakon itu pelang liu bojog ke. Itu lakon pang diagonal eh. Cangkal setip. Oh, saya jaga dini. Bayo, Maro kolebang angkia ni kelas. weh, sekarang nyongkok, sekarang pangkat sasaran nyongkok. Kenal. Pas, kenal. Dengeling. Dengeling. Nya ngeleng. Kenal. Pas. Bulan keto sebon kedes. Sebon nak kenal. Nak malu. Sajak sebon nak kenal. Nak kau yang. Jadi besu, memeyeh ni besu tu. Mi. Apa ya apa kan dia gitu? Memeyeh as bulu. Dong, dulu saya tahu. Kemarampe ya as. Yan lang kenal benar sedep ngangon logika deh nak. Ye nak lejon nak persis cara jet bodoh. Padahal nak jet celeng. Kan orang hati-hati kan begitu jet celeng. Tole nak malu melang teker mato kita kicir aneh mato. Sepan do jet keleng apa Dia alat liu nyai gitu kenapa? Agak seng. Nak masalah ngai badeng deh. Nam gipa Agak malu. seng. Kan bang badeng Ah, ah. pada gipaan ah. Oh, saya jet cara jet celeng. Kolon. Lah Ani dia weh. macang ini. Ya sing
Jiro dukuh ngubuh si pinanya ngubuh dini. Sing yo kete raga nak mecepok dini sing napa curu tua sing gitu bapak kok gini. Kengken. Oyong. Mara ora bulun kena. Das keles lanang. Oh, bo. Nih madan puber makere bangke. Bang kuda ada kuber. Kan puber anu cinta anak-anak kan Oh, gitu. begitu. Begitu remaja, begitu dewasa. Hmm. Nih, Bo. Imang, Pak. Puber terakhir nih. Yo man, Puber. yo man ngale yo bangke gitu. Puber mana wanggen. Kata ya Mas. Ada. Dia intip yang bisa jawab. Engke. Iya bulas gitu. Petang kadang suwong. Oh Mas Hare ya. Merah tuh kene maklo kalian kan bapak. Begitu. Di bedeng pedang kene suwong. Man. Nyen yo kamu buang barang. Barang Kau nggak jelas beli ngintip di cang-cang makere pulas beli ngintip cang. Pang dingah beli munyincane keto-keto. Pang nadi beli mesaur cara cak-cak. Sing gitu ben yan ngonto yan yanu. Yani botak. Oh jen bangun naas sing isi bulu. Bahian mande ngoyo lilit kan kumis itu. Petlon musik tidak bangun gitu. Sing gitu saja. Sing ada setujuin. Jadi nggak adil. Tadi sing hidup nama Mas Hare. Beli moyo ada andigen bawa moyo gede ya tegah aja beli. Paling cara motor Vespa beli. Jadi itu. Man. Awak gen gede nalpot nih cenik. Aja bu. Yen gas cang gas sendot teng. Wat gitu. Ingat Dimak lepat itu bacang kasih ngidang urus ah. dingahang nah motor tua. Hah? Cenik nalpot nih. Yan ngidup pang kewa. Dua buat nih pikir can dingin sih jadi babangko jadi sing kene hidup bang. Kan babangko Vespa aja nih. Nama bawa mesin berdua. Benar. Hidup puncang jadi. Di subuh hidup tawang wae. Tang matiang wa sing idang. Ada. Sing idang matiang kecuali tabrak. Allah cara ngematian tuh. Pentil kan. Dewa Ratu beli. Mun jatene sing keto beli. Iraga subuh pada umur mone. No sing ngotak di keto-keto. Tadi Man pulas kan bagat. Cang nak kene masih. Hah? Kompe we madah makut. Artine? Disekeh. Biar yo lepek masih kanggo aku pot anggap. Be. Yen can nebo iman godok len. Ingken. Bedek di dapur. Ah? Keroncongan kau bulu. Artine? Jegeg ban bupor. Ah? Marungkap. Be. Jaja uli, jaja kuko, jaja inyen, misi gula, celuluknya di jam rano. Apa tuh? Bisa beli ngeramang kan? Apa Jaja tuh? uli, jaja kuko, jaja inyen, misi gula, celuluknya di jam rano. Saja beli mula bagus genyen sakit wala. Apa? Marah selok semet lana. Nang ben berjalan lo bocah, berjalan bedi Berjalannya? pacar marah. Len apa man latihan. Oh gitu. Oleh top. Bang gendong gang do moke. Artinya? Belahan botol balik aja. Hah? Ngudah pengkang pejalan moke. Kena pistol di sanyal. Pestolnya ini nyasar mai. Gitu. Cang bos yang ngelako keto. Oh gitu. Angwang cang segar kan tunas cang. Rago jadi nabo pada tua beli. Aneh utama jani itu. Kena pang rahayu. Kena rayu. Raosnya pang saja. So seger. Asal subuh seger. Nah. Jadi bermaitung. Benar. Keledeng gelam. Nah. Aneh ngeranang gelam ket. Nah. Jani sorot ajang menak-menak tuh ngeranang jan. Nak dadi ajang kalau atur. Ingat beli pidan beli. Oh. Tugas si Rago no bajang ben guys kadang saya aja beli ngerayu saya. Udah na orang-orang. Ada. Ya nih Rago mumur mone na pidan mati dicinta mati ban gendeng. Kena ingat-ingat ada malu dah. Badah nyajak madung pulas kengken. Ingat ke nostalgia. Ah. Nostalgiaku.
Lo. Ken kabare. Lo. Ken kabare. Kabare kabur. Nolong ingat duga teh matunang. Kewala mula duara jodoh. Wastu iraga dan sidema jang kepe. Astagfirullah. Beli astong kare tiang soma piana cucu rahayu man ken ditu kabar beline mau gira kayu aja makeja Ajane selamat lo, nang lo. Ne jani iraga batua bapato dadi dadong pekan ne pidan do tua kenangan satuan samilang mekedekan anut adem pekedek pekenyu metimpal sing dadi angsapa kegugu raose pangsaje ngayomin pertisen danane caret kacak tret apa mak gawe betua ben Bungan cepako. Bungan menduri. Bungan mawar. Bungan pacar. kemudian nih Sorot bunga. kadang jangkal ngayek tungkong kan oh jani lah nih kayak anu ke pengentas nih gitu Webri nen malu cang maling tuni paling ngale anak iwayan godong Andiang malu cangan Tiga lejan ni. aja beli Tenang. Hah? Iya nak makejang cucu mai kata idong kang Oh, ini kan au. ale jamu ale Nah, juga jadi nah, kata kau ganong yo nya. Nah, aja. Oyong ni malu. Nih kata-kata main nih, ija kata ane neno. Bemekas teh cai. Dong seng nang kenang pikir jap kena raramo juma. Ya nemonto sayang meme mapi anak keken wayan. Dong udiang jag dadi hati ketelon mara cening muleh. Di kengkene dos lemah mara deke. Makabi-abi kena meme. Yen seng nen teko pi anak kaden cening meme nyak pulas mato kaden. Man. Nyen mani godogan. Jok nomos godong neme. Di yehe di klagoe. Padahal Kene apaan godong itu? Oh, ada kelebihnya hewan amfibi bisa ngoyong di ye. Hidup di pelangkannya masih bisa. Yang cang godong, siang ngidang pulas di ye. Hanya di pelangkan. Tuh kelebihnya, buat runo ya nih. Ada bayu ngale kuranang. nah, sengton. Yen sawet arang meme ya diasto namone jejela gawak jenenge. Nak subuh jeneng madan keleh. Sing ada nang bayu nang sesama ngong apa aleh yen. Ke do ada lo hayu. Lah hayu ne dangine tepo dangin kubu Lo hayu emplegan alena. Hah? Man? Man? Weh, ratu. Mula godong kang mani. Mula ne jegek do tanen lo. Dan malu ne jegek to manusa apa ubuan apa
jege gedogen. Ya Dewa Ratu. Iya. Dewa Ratu. Hei. Kami ke mana tuh adane sing Weh. Wow. Nih pisago nih nongos nih sing mana po cai nage nyicip peng meme. Ini ya. Ini ya. Apa penaden gumi ya nih? Oh. Benar? Oh. Nak dang dadi rago ngelakena adane cita-cita. Oh. Du menak demade kisene cita-citaan yang keto pang. Nah. Ya panderuno ado ya bayun dia melali dadi. Walau kene nya na ya nah. Yang tadi dia meme petila sengawa nah. Dah pas mau makso nyanyi ada secan widi ado nya anak lo saja satyo. Nekeng tuas kenane nekeng jening ditu dak saro kena jening itu. Meme jak bagio sebelah karnampi. Gula gogogan itu hanya jadi menge abeseknya. Ya di aston dia meme emasin mati. Yang suka jening bagio meme sanggup nih. Ye, yang perjani ke sampit lo ngaket keladapan. Sampit lo ngaket. Hah? Sampean bisa gol wadap. Aing di beringket tegol mah sampean ya. Kayen subak kita pangseng ngene ngalah. Hah? Nah. Tamu. Langin ruang kana ana dena. Nah. Luweh kena ya luweh keken manusia. Benar. Itu bos sambil lang ceneng nuriksain nyen dia manusone timpa-timpalan bani ngentong lulu patut ceneng nyen ngawarana nih nah. Yen subuh kita meme nakal tegak ketegalan nyemak sang. Banyak yen bonya nu sedok muleh nyen madarna, gemilah nah. Ajak kana abdi nah. Mutamu ada yang nih nah. Donya ngena milah nya nah. Ayo. Nah, lan lah barang-barang. Alon-alon je mau margi ratu. Ampun unik teh meme kene cep bibi cara slemner. Bibi, dia nadeng-nadeng menjalan buen pidan teka di udiano bibi. Nejani gelah suba nekad adane di udiano. Nek tinggalin bibi. Yang dia mau neka dirasa kemelahan tetamanan gelah udianan gelah. Radiastun suba serahin nyen gelah mececingak mai. Kewala sing tayen nyen gelah ngelak kena muat mececingak di udiano. Nunas lugra kikian ratu. Kengken. Saywati tuh. Bibi ngerahina marah resik talan nyarangin Riki parakannya jademan bibi. Saja bibi, Elingnya bungone makejang nedeng kemang. Jagung istri. Itu masih di sampingan bungone ada telago melah pesan. Iya nening pesan bibi. Aratu jagung istri. Dua pesan bibi dadi. Makin umun. Ora resik dini di tetaman. Kengken bibi. Nikah napi nikah. Apa tinggal bibi? Aneh kenda nikah. Jadua plat. Ah, ditoya kret teplet kendan ancok kendan napi nikah. Bibi sing nawang. Cari nak cenik dadene. Tuh nak kata kadane tuh tawang bibi. Oh nikah kata. Bener. Mimi ratu. Nih subo. Sirang ajen tamanan. makin dumun. Sirang ajen nipun nikata ngelangi. Gelah tusing genawang. Nak subo dapat keto. Titah ide sangyang widi adane. Oh kendan. Bener. Men bibi ngajain. Dan Subo ya keto bibi. Nih subo bibi. Patut bibi. Ngupo kira tetamanan ini. Keto masih yehe pang presida setato ning bibi. Seng dadi nyen bibi ngawa-gawa gentongang lulu. Di tlagone nih. Yan ada nyen daki tlagone. Apu buen ada ulung-ulungan dondon. Ane subo
Toto melang pesan bersihin ngempeng melah ya bibi. Agung istri, yen bibi nyampat seret. Di Jojo wenten tongos ane alo ban bibi ngentong mereka aja batal nya empat nya seng toyo madito di bakat rumah Saja bibi. bibi. Apaan bibi? Iya Toto mau tamu pesan. Yen sing ada toyo utawi ye, sing presiden ira dewek bakal hidup ini dijaga tuh tawang bibi. Ken, dan dados di tiang ngentong lu Sing mereka. jadi bibi patut nyaga kengken kasrian danu Ken, ne kan. bibi. Oke, dan Bener. ampuro bibi tanumi. Aja bibi paketo sebuah bibi oren pesan yang timpal-timpale buka keto sing dadi ngawag-ngawag ngentongang lulu ditukar deh sing dadi na bibi. Nika plastik nika malih tuh Nah, alit-alit samian ngajang ngangan plastik yang dados santu ngiring sarang-sarang mangdane 5 mandane sampun ngentongan plastik. Nah bibi do ngelaga ginane 5 kang pesan kapenin bajang-bajang timpal-timpal bibine dijabo bang sing ngawag-ngawag yang ngentongang lulu ditukar deh yang ngentongang lulu tuh nak sing dadi bibi. Ada tuh wagung istri Kengken. ngiring nak rara sekarang. Yes saja Panten bibi. dreseng tengahi. Dijani nanti ngalen bunga makejang dadang kembang. Belah ditu bakal ngale bunga. Bibi Apa ale lo pisan yang aku? belah-belah na bibi. Ngit banyak bibi iki. Nah bibi. Aduh bibi. Aduh bibi. Aduh bibi. Sakit kelamin. Nanti ngomong. Nah kenapa ini ki? Ane marah. Aduh, Dewa Ratu, Ada lelipi kade rasa nyodot cokor belah bibi. Aduh, mana gini cokorin. Aduh, Sakit saja bibi tulungin ke bibi. Aduh, apa nih bibi? Dicoba presiden memarga. Bibi gelas Yan. sedang berjalan. Ada nak luhlonya dua ya. Aduh bibi kok dia ke langit Ah. jangan bibi. Tulungin. Sakit pesan. Kawangan nih. Kawan nih. Kira tulungin dia. Kawan jangan tadi mau balik. Tulung lah. Bayar dulu. Tulungin ke bibi. Kayaknya dong. Cuma Kayaknya dong. Yan, belum Kenapa ini kamu? Nak kengkan. Cai ubuan dah mai. Kira na bagus kulo kira. Apa nih mak gitu? Apa nih cocok lipi? Anu ni nikah. Anu ni. Cocok lipi. Anu ni nikah. Anun. Yang cocok lipi. Ampuro tiang sen bani nulung. Yan. Tahu nak nyaman dia wayan tu. Nak bebiasa tu. Nak cocok lipi anu apa ngon Yan? Ngidang bener. Ngon apa ngon? Dong ngawak. Mogi wenten. Ampun sang saya ni. Ni kan nulung kan. Bawa tinggi lagi bah balau. Ini legen, banyak segar. Aja. Belum ada ya, ada. Kadang kan nak galak sen banyak dia tu. Galak sen. Allah. Nak kolot. Urut. Agak ni gelah ni. Tiang lah anu ni uban kuah ni. Apa ni nak bais ni? Dong. Bagus yang cocok ke lipi. Oh, kudia anak ubah dong. Nang nenek malu. Tuh men jani gelah nepokin. Aduh godogan bisa memunyi. Nah, Cara jelema bibi. Nikit ni bo. Yang madan wayan godongan. wayan Ah? kan ada Wayan kata nih. pipi. Ongo. Bisa ubah dong. Adik. Weh, ya saya ubah dia. Dah. Aduh, nakal sekali kamu jadi binatang ya. Pakai tuang. Weh. Ini adalah godongan ajaib. Bibi. Dia nakar mau tulung sing tadi. Bang kita besar. Bang mati. Ngolong. Oh, ya menang. Mungkin Oh, nasi cari. Sekan Niki bisa ngubaden. Bisa. Wayan godogan Oh, ada oke. wayan. Dah Tekan bisa tegak-tegak ngubaden. dah tegak-tegak ngubadeng nah. Dia ada ngubah ada tengah-tengah. Oh, Bob, nasi cop bener malu. Oh, gitu. gitu. Nah, duwak, nasi cop. Oh, jadi marah yang mantau benar. Nah, tuh.
kadek tene. Gitu. Oh. Tawang, ya nak ulung nak cocot ingbi kene bacaraan. Sajaan bibi. Maksudnya Rejani sakit cokor gelah hilang bibi. Nah, medangi, Ken. Udah, medangi. Ah, medangi. Oh, doa kencang tuh. Sajaan hilang bibi. Tanpa samandana bibi. Kengken jo sakit gelahin maro. Rejani hilang. Di subane kau badan bani. Biasanya. Ini adaan. Sama. Wayan godogan adaan. Oh, Apa? iya. Kengken. Ada uyang-uyangan. Aduh, pengang nggak sabar. Lihat dulu. Pengang. Kengken wayan. Yeay. Dua kali ya, kecang. Itu wayan. Barangnya tanda Wah, Bapak. Ini orang tuh. Bangun. Nih. Halo. Di jalur beli. Halo. Wayan. Nih, bayi dewek lacur. Igodokan maben. Imoyo megel. I deweknya ngelur. Tak. Leng ibi cang opak po. Lolo, akan beli manjus ya. Beli ke Manyus. Ah, Nana lu beli. Nana lu beli. kan. Rena beli. Apa? Wah, Bawa hilang. Bapak. Cang kal manjus maksudnya kan hilang uyang-uyangnya. Cang dipacor manjus. Oh, manjus. Kal manjus malu. Dadah. Yeay. Godogan. Wayan. Bapak. Yang mau bapak aja bilang. Tadi bilang mau bapak. Makan dungun. Nak kengken nih wayan Itu godogan. dungun riwang panak dan deh. Yang aja bos mandan hari ngintip nak manus. Sing dadi ngintip Ini aja bos mandan. Yang ini malunya ya. Wayan godogan. Wayan. Sangat pengen dor wayani. Men. Kemudian dadi makito pengen. Yen ngale pang segar. Kemudian dadi makito pengen. Menejani kengken di subane. Peciken gelas suba hilang. Ini sakit. Mas kemudian ida aku na pengengi. Subanya hilang. Layan subanya. Wayan. Gelak kenyal pesan ngapain wayan. Yani suba segar. Bangun nak yan bangun. Kengken. Suba hilang. Yang gitu sangkanin suwe cani desang yang pramekawi. Ne jani hilang. Pengang wayan. Gelas yang hidang mau bangun. Kedatin nak gelas. Wayan bangun ya. Wayan. Gelas suk semua pesan. Rending wayan. Wayannya diadan wayan. Wayan godongan. Wayan. Gelanyuk semang pesan. Rending wayan suba presiden. Mau badan sakit gelahin maro. Yen sing ada wayan. Di maro gelah. Cotot lelipi gadang. Sina kengken bakal penadian gelahin. Apun bakal agon gelang walas. Man kengken wayan. Man. Oh, dadane wayan sing nage pikole gelang-gelang pipes. Hah? Menapa bakal ide wayan? Apa bakal tunas wayan? Gelang tu sing jejah kapenen wayan. Apa? Tunggu dia menggala jijik. Ya namanya kade rasa. Ya diaston marupa beburon. Sake wala yenin gelah ngaton. Tingkah wayane luwihan kapeningi manusia. Lu dimawinan rasa angot saja kayun gelanginya.
kengken wayan. Subuh. Kira makan jerone jero. Wayan godogan. Yang beli. Pang wayan awang. Gelah ni sing jadelen. Maka putrenin jagat jengalo pur. Kepidan beli sen manjos. Dia Ratna Dewi adan gelah. Lan beli. Suat malu muda malu kene bulaan piangnya jenik beli. Main ah beli. Lijo timpal-timpal wayan ni. Tunggu yang dari mebeki pesan dari wayan kalai na di. Wow. Kadong aja amanjos sosokan. Kengken kok berangkat semuanya. Nang mai malu bibi. Ada tuh dua gong istri. Tunggu yang dari bibi ngelen-ngelen pesan dari ragan bibi. Kentan, aduh kepos dia. Oh pak sarang wayan godogan agat nih ke. Diki tuh. Ajak tiang manjos di pancor nih. Ngetes sasana nih kok mesra yang kentan buat nih. Lolo, lan jangan manjos Hei, pula. betul ora. Kengken janji, Mbak. Maro cang nawang. Kaman. Imoyo hijau, ye, dini kiyo. Ijin mandos maro. Apa tawang? Nah istri itu takang suwun. Hah? Tukang suwun. Tukang suwun apa? Sesuwunan kau. Ye, Oh, sesuwun ke sungsung yang jaga. mangkin dungun. Puniki mang dani tiang cah, toncah cao, siro iring di tiang iriki, ting margi agung. Jeng mebapa kento je gelah. Inggih urus. Nang mai malu dini. Malu bapa. Pang pedas ben bapa ningan. Bapa. Inggih di tiang. Ane mare gelah sebeman merausan ngajak ya anak bapa ni. Ni bapa melapi anak. Inggih di tiang, ngelapi anak ke puniki. Dueh pesan kekenahan yon. Sumput semua pesan yang gelah nampe ni buat olas yon. Sumput namanin ragan gelah. Sakan ini pun subakti, palungu cokor dewa sueco, dumada nyambung sueco lan subakti ini pun. Itu masa nyaman, ingatan. Nama beli tiang sing ketu. Pang beli nawang tiang madan lo semo. Man beli nyen. Oh, Raden Mas, Adik kok rubah ada aneh. Bang Siraman, Benar-benar orang. moyo. Oh beli moyo. Botak dia. Oh beli botak. Nah beli ben mandi puan di sagetnya nang kecunduk pangsing ketu tandruh di jalan-jalan. Mon kengken lu. Dua gong istri mau dipala ya. Wala benar ha. Benar wong tani kelan ada dia kelago ngiring nak dua gong sing dadi kap-kap nah. Bang benar, malah benar susilo. Kengken wayan. Wayan godogan. Ni pang wayan awang. Ni sing jadelen udianan gelah. Tetamanan gelah adan ini. Gelah melile cite sambilang gelah mesiram. Sambilang gelah masih ngalap bunga ni maru. Puri ini lumayan tetamanan ini. Bener. Mengkiroi aku. Mengkiroi aku tamane. Daden ni sadina-dina dang wayan ane. Ngemit tetamanan gelah. Wetan sekali ane warang. Nggih. Wetan talar ane bukit. Kironan nam niko. Menyen menane memula. Ni sing jabi bisaru. Puniki godokan. Awin asri puniki kelago duwen ni. Jak anggap pesan saja. Benar ya sebilang wai. Ngangsan asri tetamanan. Apa ini dan segala roh teka. Tua benar pesan. Gelah bakal ngalap bunga ya. Apa? Man kengken. Yang sering ngalang tengah. Oh. Dan bang ngabung istri ngalang sekar. Aduh, ren malu. Nak ida mau dua widang, ane udang bener gitu. Ngabung istri. Kengken wayan godogan. Malah kita ngerah nok. Meriki malah nih. Nih, Ketemu calon kita. malih 7 hari 7 malam. Nih, Wayan. Dejes kadirasa ben pitung dino. Kadirasa muai wayan dadi main. Pepelalian ngajak gelah ngiring gelah diri di tetaman. Malah kita ngerah nok. Pemerintahan yang siap-siap hukumnya. nih. Dawayan semanang saya. Bibi jangan ngatur nih dalu ngomai bibi miring.
kadang ben bidong dino. Bayan. Didang atau panah me basing mekelo atiang ke ramone. Kelamin. Iya. Yan kita pang singela makalo Iya. ke jantos. Berjalan, kita berjalan, wayan. wayan. Kamu lautang wayan boleh malu. Eh, Kelamin saja jantos tekan yang mau wayan. pamit. Belang-belang ngajak wayan godong. Kalian lo, kalian. Nah, berjalan. Ben bidong dino ingat na. Dang enak pelan ben. Beli. Sosep. Bibi. Aing demen kena bibi nih. Tumen bibi nepokin anak wani. Mangkin ampun tiangkal payu. Betawang gelak kena bibi nih. Bayun bibi nih rasa demet tak keningi paman moyo. Ampura Ratu Dwagung istri, mana adit yang jak kletuk-kletuk bau nyinga ini pun tuh, ya napi kadana ngerana yang Bibi gelas sing mapi salah. Apan bibi medewek bajang. Nak mula pantas sebajang. Bruno mula pantas bibi. Nejani pun sing maklu melang ke jantos. kentan keranjang sekarang. Ih saja bibi. Jantos dumun, bibi jangan dong. Iring udah. Pang sing bakal gelah ke jantos. Tapi ni dena kiling sini. Nejani jalan iring gelah udah. Itu yang masa dewek dulu Jalan Ratu. Tunggu dada di perjani. Rasa sakit prabon gelah sing. Prabon gelah anak istri. Asapun napi mana? Rasa hilang kadi rasa bayun gelah. Udiang gelah menejani bibi. Ratu Dwagung istri, dia sampun ikine teh kewentanan nyani. Di tiang sampun sebakti, di wawu sampun kana. Mungkin ngiring budal. Bibi sing presiden bakal memargi. Melang-melanyan bibi maparagan gelah bibi. Udiang gelah menejani bibi. Ngiring Ratu. Tiban kadeng. Ada di dewek ngan pada dini di jagat yang ala pura. Ni madan dab-dab kereta. Raharjo gumini kadijani senjadelen ane ngerana yang. Abesek sangkan kau wicaksana ni de sang Prabu. Kelas rasa kegamaran sanganya ke praja. Maka luar asto berata pancas titi darmeng Prabu. Makejang supaya kegamal wanita. Jualo. Ada mas yangon suksekal di kena. Yen monto pidada pida sang repati, pepate beten senyak medungelan jak pragat medungkas. Kalau kengkian ya penadit gue minum nek nih. Ada di samping. Dikanyakan jani rasa ingu kena tiangnya. Medinga uman beli di tamangan jani. Yen keni beli jani uman sinaliu para jana bau dana para mandi kal salah tampi. Mapan beli rasa nitik tangkah. Ngaku ken dewek paling aeng paling akad dewek
ngemuikan bumi ini di ngalo. Mirip sase canget beli nyem samang mino kadi perpatih mekejang beli. Beleh rasang tiang. Nen malu. Ada pekong beli busan buka gitu apa beleh. Namun saja na beli ngato. Yen beli leng. Ritat kala mula bakal ngatur bakti reng ligeh desang lepati. Kadirasa dari pekebat carunya. Tadaho di kalangan bayo atur niang metuh pati ketonya nih agong. Naknya nak sing nawang kena beli mula ke kete tulus beli ngayah di puri. Perpatih bau dano neleanang sing kete kaden beli masih pepinah nih. Makejang kasih do ngemikan jagat ngemikan ninggih ide doa putra. Nah yang tadi ban do kanti kete pangsing kanti banyak nawang. Nah maluan beli kanti ada di ini. Nawang mirip beli. Apa gumanti rakat deka jaga bawas sang ida dua gong lingsir ke nuko dan tiang kodan beli. Yennya gitu halus pedakone sing lega bayune nyautin. Jani bakal ada perseban. Mekejang pepatih ke bahasa dedauhan lantas bang sido tangkel gini diajeng apa kaden bakal bantang wicarane. Dadene bantang wicara nih kal bawas sang ida sing beli nawang. Nah yang begitu lan aliang dapat ada pasir beli. Tenang nih sapu medang cukup dewa membarangan cara ngerabine satu banyak ke bengong di tiang taler bengong antuk wibawan cukup dewa ada sapu dika yang galah kadi mangken rales untang bawasan cukup dewa nenten kemana antuk di tiang menawi tepajang wenten bawas ya terditah kadi bering di tiang binageng durus cukup dewa ketel bocana medageng pisan kadi atur repon di tiang menduwe beli di tiang naler kagiyak pisan kedaoke nantuk para kan cokor dewa mangna di tiang pedak tangkil jantan manah di tiang cokor dewa wenten jaga tel wacana ring di tiang saka para pati duwe sang yang dados tunas sing tiang ledang mangkin telang wacanan cokor dewa keberebohan wenten ring sejeroning angat cokor dewa inggih sapunika ratu baru Nunas lugro matur sisip di tiang ratu beliau. Dan lempah sekali atur parakan beline maka sami pengabeh. Yuk dinadak saro beli ngesengin sikian di tiang. Kesarangin antuk pengabeh beline maka sami. Menawi dowenan sane pacang syarat bau sang beli ring sikian di tiang. Ne mangke duro sang beli ngetelang bau canu. Mane ne presiden di tiang tata suning. Napi yuk tene daging bau canan di ring sikian di tiang beli. Duro sang ratu dia. Nah, tadi memekas paman makeru. Ya, manurah itu masih pamanan. Saja syarat gelah. Nitah paman ada parak buku yang mirip paman Subonawa. Sungsut kayun gelah itu. Paman mirip Subonawa. Tuh, icening ayu nadak saro sungkan. Tanpa sangkan danu yak. Sing ada ibi puan, sing ada kerano jag sungkan. Sing tuh. Yen depangne sampun liwat-liwat beli. Tanone dipun jeneng sungkan kadi puniki. Ne mangke nadak saro pamane jeneng ayu sungkan. Jaten ini Bapak. Di tiang taler keselengagan dua pok. Nunas bawa Joko Dewa kadi mangken ya anak sungkan sapunika. Sane gumanti serahina mirengan boyo penyeruan duene. Wah benang pesan. Hijau ya aja kebelancaran peperang gelap. Nggih, sampun nika ya.
patut kadi atur belen titiang becekan makin penyeruan duwene. Aduh ajang dikiring ajang lider untuk kang wacana napi gumanti wiwit lider anak geni bahaya kadi sampun iki. Penyeruan sing masih teke mai. Pemekas paman nang Tagarang. Inggih. Alih ya penyeruan. Ribut penyeruan duwene. Nang alih penyeruan malu. Nah, mal beli tiang alih. Padang luang nyai. Panika yang tangkil, nangkil jejani. Melang dewek alih tingkas tangkil. Rajani ngetar nyai tangkil marah kapin yang gelah. Nih jani gelah metakon kapin pagodan bibi. Mapan seraina sesai-sai. Bibi ngiring gusten gelah. Gusten bibi nih. Piana gelah. Dang tekaning jani sungkan putran gelah nak kengken dulu ke. Hah? Nami Leh matur. Titiang tenuni ngaratu. Rajani ngarang sing uning paman. Ampuru titiang. Nyai penyeruan, dia dasarnya ban takut dan dasarnya ban nyah ini. Dasar tulus bakten ni jani kuning ke kende doagong kengken wilangan ni doagong isi kendi sungkan buku kete. Tagarang matur bener-bener Oh nyai. ningoh nyai. Do pragat ngetel yang mata yang ajak bakal mau pitungan. Sungkan ide aku nadak saro lantas sungkan. Nak nyai kan ngiring serahina dijangon ni gusten ini. Matur bener matur. Beli bangseng kadung takut ya musuang raos teng oyong raga malu. Ampura Ratu Dwagong lingsir. Titiang tanuning nika. Jak nadak saro ida nyungkanang dhuwur. Titiang tanuning. Punapi puniki beli. Yen kadi sapuniki uno kemekebangan ipun waktu. Yen ali antas sendadi patut mesti singirang bener. Gede dosanya ini Dwagong. Jak padam ipun Dwagong. Ye, beli. Jak matian kena aku buat kene. Yen mematian je subuh aluh beli. Nang melang makenah malu. Nyen de ke ngapiang ide doagong isi cara iya bakten dia nak subuh kerasa bandiang. Mulo tulus bakten dia ne. Mirip dia mulo sing nawang kengken pawilangan ide nak kelingsir. Yani mabawasan buka keni. Yen tadi ide tiang lan adeng malu. Dejak sakit subuh mati. Paman, abesek gelah keselengaga. Dibenangan jani paman tungkas lah entah sajak nadur ane patut iden gelah tertimpa. Nah, kini sanjan. Matian sania masih pianak gelah nusungkan. Paling malah kengken abad ke jani ngalih pengicening Enak itu nak hitung. Deyang pamane deng diap gelah. Kengken patune gelah melaksana ide beli agung. Yen Sing kemana kemengerah untuk diajak tiang itu. ye bawa cokor lewo maka Makin kalih. orang bawa canan beli sapun api patut nih. Sapu napi patut titiang Dwagong. Man, Tinggi di tiang. sing sanang rasa belah win ngelang. Ada sakit, ada segar, ada anu ngeranang sakit, ada anu ngeranang segar. Isin bumi ini kaden kita. Yen ada anak sakit benahi aliang balian, aliang usadau, sing gitu nak. Kemudian penyeruan yang nagema. Yan sampun ike gumanti tel wacanan cokorewo. Kayun cokorewo dewan patute. Duani ide anak sungkan mangken usada rerekang. Sira uning sangkaning usada pun orang bakti sida kenak ide iring usaha yang numun. Kadia sapunika titah cokodewo pidageng durus Dwagong. Nah, paman jani nikin gelah menjalan paman. Paman limak ada dini di Jenggala. Dija kok ada balian paman awan. Bang, paman murah ngiring gelah di purian, paman menjalan ngalih balian. Kita titah gelah. Inggih,
titiang kemulan prabot wakam mangkin titiang betul kang toko dewa mangkin titiang pamit inge Lautang paman majalan. Dumadak sueje desang yang pramokawi. Apun niap yang paman presiden kaisenen. Lanya dari puri. Giring beli. Ide anak makin sekali dikering puri. dewa ke po kang Kengken, bang sepalan mingpasan kekengken sudah dinyet beli ini nah. Kumen jani tiang nepokin sebang sumitan beli kini keduko dan tiang. Kena tiang nak luung beli. Mapan beli ketita jani ngusakang ane madan usade pangatur raya ke puri. Nak bener kan tiang ucanan itu agong. Ken mawe nang kete. Nye nasi nawang beli keduro negara. Nyelakan pajak megedap lah beli nawang lincah kang beli bedek. nah beli apa paling ngawang bener jak pulas ini pulas semua di puri Nasing kete beli berjalan beli malu. Bangsing yen beli salah tampi keadaan beli tiang lah kena kengengken berjalan nanti yang ngiring kita dua gong di puri. Adi baru tiang ingat beli man anu kope ebang bisi bekal. artinya kalau nganyung bakal nak kata Nasing je kete mapan tawang tiang beli uli pidan subuh agol beli deh. Patih Agong ni patih paling kangon ini di jagat yang ala pura wakil sekuang lot Nah tuh bo, bangsing sangkanin tuh yang beli nyesel. Biasa nih beli menjalan, dia jakati kuduro negara kan nyelah yang panjang. Kadi rasa tinak rasa jebo beli nunas uang perjalanan beli. lain Nah pokoknya kepuri urang nah buka ngogong tabuan wakil terus kencer nah kalau cilengo wakil wakil ngencer ukut nanti Raga Mau Surya dong saya mecek batas cuma kan kenyai minum Mas Surya nah Ne luwung ne Titiang terus terang bangga sebagai seniman muda boleh bergabung sareng seniman-seniman Dramagong yang begitu luar biasa di tahun 70-an. Tepuk tangan dong untuk kita dan Titiang sareng sami. Artinya napi niki artinya betlong tiban sing tain ngigel jani man ngigel tuh. Yang Ibu Gubernur semua Ibu. Tapi yang kadiniki ide dane titiang sareng sami mudah-mudahan wenten acara PKB Bali itu akan bangkit kembali pada masa kejayaan yang terlebih dahulu. Tepuk tangan dong untuk Bali itu sareng sami.
Tapi rasanya kurang semangat semeton titiang semeton sareng sami. Om Swastiastu. Di sebelah kanan Muslim tengah nih. Ada tuh, waduh kebatara sana benta diri kiring at center sira jatan kayon Swastiastu male bos budal mana nenten pokeng rurung. Jumunin. Om Swastiastu. Berarti tengah takut sing nepukeng rurung. Tapi bas teman titiang tumben ngigel di center mekelo sing dain ngigel telung tiban sing dain ngigel bang sing terlambat selidan titiang berangkat uli bangli jam daso berdekat di center. Weh, bos mekelo tiang oyong seduk pasang tiang aduh begitu tiang melinasi di stadnya at center kewah melinasi. Mare menjalan tiang tulis tepukin tiang misi tulisan di sini jual masakan Padang. Buung tiang ngebelanja nih maman sampi nih ada po. Bin tiang ngelogolan seret tepukin tiang misi gambaran lele, bebek, ikan laut misi tulisan di sini jual pecel lele gitu. Buung masih tiang mau belanja dan lele tiang ini pecel gitu. Aduh, akhirnya bingung kali dagang nasi, dagang bakso. Aduh, ternyata dagang baksonya semeton titiang. Ibu-ibu dari Banyuwangi, adiknya cantik sekali, meribondeng kulitnya mulus. Yo konden tiang beli bakso kenalan, tiang dagang bakso. Yo suut tiang kenalan usuin tiang, batin seret. Dan mau bulu, ini batin seret. Dan mau bulu mara tulis batis meja bakat tiang usuin. Langsung tiang beli bakso, mbak beli baksonya semangkok mbak. Bangun tiang bakso ini mas. Yo sebut tiang beli makan bakso ngomong dagang bakso. Mas udah kenyang ya mas gitu. Dan sautin tiang nih haram nih. Bin takut mas udah kenyang ya mas. Belum kalau malam baru kakek. Yo ngomong tiang itu wenten sama tahun di tiang uli mengui sarang gambuh ke ngomong bapak ke saya ngerti nih kalau kenyang Jawa ya kenyang Bali len pak. Yan kenyang Jawa warak basange yan kenyang Bali. Irago pelih deh. Inge dumadak makin sekali nih kiring jagat Bali. Pemimpin ring Bali sampun luar biasa. Di tiang juga tanya dari panitia ring PKB tadi di belakang. Pak Kengken sih caranya PKB dari pemimpin seperti ini, Bapak Kepala Dinas juga dari Ibu Kengken caranya. Kalau jadi seorang pemimpin apapun dua perusahaan atau pemimpin sebuah daerah harus punya modal yang namanya 3O. O yang pertama itu adalah otak itu adalah intelektual. Harus punya kemampuan intelektual. Oh yang kedua itu adalah otot itu bala bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Oh yang ketiga jadi pemimpin harus punya ongkos. Ongkos itu sama dengan uang itu sama dengan duit. Doa, usaha, iman dan takwa. Dengan doa, usaha, iman dan takwa niscaya Bali ke depan akan lebih maju dan lebih sukses lagi. Nih ngajak senior sama DJ ya timbalin nih. Bisik teko nih. Adi misi gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kalau mau buat dokumentasi silakan. Banyak kameramen, silakan. Action yang pertama. Action yang kedua. Action yang ketiga. Mohon Bapak Ibu yang udah moto besok dicetak nggih, pakai baliho di ulun carik. Anggon ngulah balang sangit. Kok adik yang ini udah pada ketawa-ketawa udah pada kenal ya? Ini film kartun kesenangan adik-adik temannya Marsia cara beruang bucin itu.
Cara Bernard Ben. Ngomong nah ke ada mic. Mic anggo. Adi kejengit doan. Woi, ada mic anggo. Kayak cara emosi kan cit. Pekan dek pekan. Aduh, pekan min bedek pekan. Mau bading. Hei, mau bading. Nih. Kene. Adik kamu bading. Adi matan sini Bang Cimik. Nah, coba hidup apa sing? Cek. Orang nak kecil muncul kesiap. Mek luwung. Ne luwung ne cisuk semua nak ke. Orang itu dah ne. Aing Nggih. power dibesarkan ketenang bayu jeung lak hati kan. Aing Nggih. ida dani. Nggih. Adi terus nggih aing ida dani. Aing nggih. Ida dani. Itu Dani. Sarang sami. Nggih. Bin nggih aing ida dani sarang sami. Aing nggih. Ida dani. Itu Dani. Sarang sami. Sarang sami. Puna pigatre. Nggih. Aduh sakit dah cangonen ci aing ida dani sarang sami puna pigatre. Aduh. Aing nggih. Itu Dani sarang sami punapi kadre. Punapi kadre. Punapi kadre. Ibu amburo ibu. Sing bani nengkek canggemu. Tadi gitu. Ibu Maya. amburo. Sing adik itu puna pigatre lanjutkan. Nggih, punapi kadre. Suksemo. Lanjutkan. Nggih, lanjutkan. Nabi Jawendan karyo di rumah hale tiang. Sing maksudnya sambungkan munyi. Sambungkan munyi drama nu hidup pemainnya alih kapah-kapah. Hai kamu ke Bemercuet. Kenapa kamu baru datang ke Bemercuet? Aku bukan Kebo Macuet. Aku adalah Damarulan. Damarulan. Betul. Hai kamu Damarulan. Di mana kamu ajang nyemplon Damarulan? Tanyakan pada patih legender. Drama nih drama. Ma, Aing ini ajang di tiang ring pemerintah Provinsi Bali. Ibu poster ambura ibu. Suksemo banget puniki. Sampun ngewendanang drama gong animang ke dalam puri makejang niki nggih. Niki bu sisan gerubuk drama. Mangkin ngaturang ayah ngibur Ida Dane. Kewandanang sampunang Riki mandan dondono. Wendan ada acara di Puri, di Girio, di Banyar, Puro Dalam, Pusah, Bali Agung, Aben, Proras, Nganten, ket ku melesin kujit nabi. Ale. Ngalih drama hubungi tiang www.topok.com.suge.ngaligai. Dingalihe. Ngalih biasa, gratis. Dingalihe. Ngalih gratis. Dimulihe. Nah bayah lah kabar. Oh yang ada. Wah yang ada tunas. Yang sing ada. Tagihang ibu nih. Oh kuda jani acara PKB jani. Campur gini polos. Ada ya tunas yang ya ada yang tagihang. Ya jani. Ah, lah kadi. Kenyen. Ibu bro. Yang biasanya lenan di luar PKB. Luar PKB raga biasa. Karena di abian base kuda jinunat. 1,5. 1 juta per orang. 1,5. Oh. 1 juta per orang. Benar. Yang dini. Ah lah kadi. Kenyen. Ibu. Yang di luar. Di luar 1 juta, 1,5 bayar. Dini. 2 juta nunas. Amburo bu. Sing tadi, si tadi. Nama pinunas. Oh. Di channel Genseng kan terserah beliau. Si tadi. Pengada bekalang ke dalam puri. Tapi raga wak tadi seniman Bali, madan pergino, do ngomong ang pipis. Menapa? Sing tadi ngurtang pipis, cara seniman di Jawa irago kangwang nunas Banten. Banten. Banten Wah, tunas. niki pergino duak niki Banten Banten. tunas. Banten. Banten. Daksino. Oh. Nyo habungkul. Berak. Lalu habungkul bengu. Misi bahasa gemel maong. Misi besbolong duang kepeng ama barak aji dream. Adi unyuk itu. Lu bulan tandungi mang odalan tuh. Bob ragat. Sing didori misi amplop. Apa tuh? Sesari. Sesari. Sedikitnya 100.000. Sedikitnya 100.000.
Yen sing man sesari Kang Wang sesantun apa? sedikit setengah tunas. Ya ni channel sama Satak tunas. atengel. Benar. Ya ni channel 500. 1 juta tunas. Ada yang menekan. Potensi naik turun kali nongkos nih. Yen sing man sesantun. Nah, Kang Wang sesayut. Nah, tuh bu, sesayut. Si. Apa mana sesayut? Sedikit man uyut bubungut Cina. Mulai uli dini sih gini. Ini bang. Apa? Artinya raguna seniman Bali, lionan sosial dan budaya. Sing idang jaro artis Jakarta selebritis, Betul. irago Kang Wang dini selebrak. Tapi jadi kumi bu pada maju. Benar. Ulian apa tugas nih? Ulian iluh kolor nona. Ilo kolorona. 2,5 tahun cang senden eagle saput kan di bereng-bereng penyalatik ini. Oh, Betawang cang boman metangkep KPK tulis 10 juta. Boy, penegak disiplin. Nah, tuh bu. Ci betawang jadi kali ini di PKB ini luungan ya anggo sapu deh kuda. Cang sing sombong diharap idodane jang mekejang. Oh, Cang cuma telung atus ngelas saput. kuda. Telung atus. Tuh boleh nang janggo. Ane lenan penyahan kini nih paling lungo. Lu mesti na diangon. Ada kuluk mada dari keset. Man ulian tugas nih ulian apa? Nah ulian kolor nona. Penyakit Penyakit madan kolor nona. corona. Tekane uli Cina madan niluh kolor nona di Bali. Oh, Bapaknya tawang ci. bapak nih Madan pandemi. uli Cina bapak nih madan pandemi. Memene mendemi. Memene mendemi. Lekan lo kolor nona. Nakal nak cenik Cino senyak mulih ke Cino. Ilo corona na. Senyak mulih ke Cino. Nyen, Teko omne jani. nyen tuh. Omikron. Tapi jadi irago sebagai masyarakat harus bang sehat kengke cara nih. Tetap waspada. Jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Betul. Jangan buang sampah sembarangan. Aku buin cara jani. Ada irago air sebagai sumber kehidupan. Danu kertih ada. Jaga air. Nah, Ada tumbuh-tumbuhan. wano kertih ada. Urusan tentu ditebang secara liar. Harus irago menanam dia cuma adane toga. Loga, Tanaman obat keluarga. harga. Harus ada tuh. Sakaliu penyakit. Penyakit yang sanliu. Betul. Ada gagal jantung. Hati-hati Bu. Jantungnya bermasalah. Jantung bermasalah. Oh. Gagal ginjal. Gagal Gagal hati, gagal leper. paru. Leper. Gagal paru tuh penyakit TBC. TBC. Gagal hati, leper. Leper. Liu mati ulian kita. Liu penyakit ulian gagal. Mati. Mati dadong jangan ditelun sing ulian gagal jantung, gagal ginjal matiin dadong jangan. Men. Gagal nyebrang dadong jangan. Sing maksudnya kengken. Umah dadong meluk angin. Meluk angin. Jalan raya besar. Besar. Warung muluk kau megendeng dadong jangan Oh. angin. Beda dong meli kopi. Lewat kau. Lewat maru tengah-tengah drak lu kacau kopuah. Oh gagal nyebrang tuh. Gagal nyebrang konen liwat bu mati dadong jangan. Oh. Tapi rago sebagai masyarakat harus juga imbau pada masyarakat. Jaga kebersihan. Betul. Cuci kaki sebelum makan, cuci tangan sebelum tidur. Badeng. Oh badeng do badeng. Cuci kaki sebelum tidur, cuci tangan sebelum makan. Nah dosan bu. Ada sampah plastik dipisahkan. Dipisahkan. Bila perlu lebih baik nganggon plastik-plastik pembedikan sampah. Nah, uleng mangkin masyarakat Bali elingang kapahin ngangon plastik ge. Oh. Jadi jak makejang daun Daun, anggo. daun nganggo. Pang payu don biun cai dumah. Adi don biuci. Irago nak wano kerte biu do penting. Oh. Yang siang ada daun-daunan kemudian sih ngon ngaput pesan. Plastik angon ci. Tapi cara jadi bulan perubahan zaman bes mekelo. Nah, Ada nirago pun bob ada berubah. patut. Oh, yang cara ci. Cang tahun 60 lekat. Betul. Aloh mimi bapu ngayadan. Nyen. Awak ngopopolan bungut topo idopo kadana. Halo. Belin cai tegah. Nyen. Ilenju adana. Pak. Aden cai loh. Nyen. Iblengkeng adana. 60 aloh ngayadan. Men kangin. Kangen mantan Bupati Karangasem. Nyen. Gumiuk bidan lekat. Nyen ada nih. Geredak kadana. Halo. Aloh. Tapi jani bisa ganti nyen ada. Tahun 2000 lekat landang-landang adan panai. Nyen ada nih. Niloh putu setia dinanti mangsiani adana. Udiang nih si Mangsiani. Mangsi selam ni nak loh selam mangsiani adana.
Yang kita ganti urin ada nih ganti. Bunden campang lebih keren adan panake ganti adan panake me. Nyen. Iluh badang wati yang Tapi jani kebanggaan seorang orang tua, apapun bisa dibeli pasti anaknya seperti itu. Sekan ngidang beli mobil Xenia lekat panak niluh. Nyen ada nih. Niluh putu Xenia wati ada. Xenia. Xenia. Lekat nomor 2. Kijang Innova beli no. Apaan lekat? Muani Nyen ada nih. Imade Nova Rianto dan. Lekat nih nomor 3. Truk beli no. Tuh kewah ada nih. Nyen ada nih. Inyoman desel las tahu dan. Ada nonton Pak Desel nih. Lekat ada nomor 4. Dekat nomor 4 tabrakan truk. Tabrakan. Truk tabrakan sopir ajak aneh ngelang barang di truk. Oh. Sopirnya ajak aneh bosnya barang di truk. Oh begitu? Tabrakan bos. Tabrakan? Bosnya lain beli mobil. Apa? Jazz beli. Mahal tuh. Adi mahal. 200 jutaan. Tabrakan Jazz beli. Duh, mahal. Ke Jazz bais bosnya gini. Sopirnya karena tabrakan Perosa beli. Berubah yang bannya tinggi-tinggi itu. Saya misi ban. Men. Perosa. Perosa. Perot 1. Tapi Cibidan masih ngelapis aku ulang geng-geng. Wah, ulian pekerjaan tuh. Pekerjaan. Ya udah jangan rumah cahaya magaya di PLN. PLN. Dawang PLN. Apa tuh? Perusahaan listrik negara. Adanya alat-alat listrik mahjang. Oh, yang pertama Wayan kabel. listrik. Oh. Yang kedua, Imade balon. yang ketiga, Inyoman setrum. nomor 4-nya ada nih. Lekat nomor 4 kebakaran rumah. Ada nih. Kedut konslet ada. Aduh. Tak jangan maci itu. Udah jangan rumah cahaya tuh. Ada lo maci. Lo rumah cahaya di PDAM. PDAM. Perusahaan daerah air minum. Betul. Alat-alat PDAM adan pana. Yang pertama, Wayan ledeng. oh, air. Air. Oh. Yang kedua, Imade keranianto dan. keran. Oh. Menane ketiga, Nomor 3 Inyoman kilometer. nomor 4-nya ada nih. Lekat nomor 4 yang sing daen maya. Tuh, Bo. Tuh sing daen maya. Ada nih. Ini ketut segel. Hei! Itu singnya keren tuh. Tetapi jani harus ngai pianak pengpapat yang makjang Papat? Bali. Oh. Dos hut KB 2. KB 4. Nyenje nomor ketut gini kermo bayah jani. Itu tugas nih, gue berdua acara jadi singnya. Jadi. Tapi kan singnya keren cara pisah gancang. Again. Lahir cewek tahun 2015. Oh. Pas Purnama Tawang Ciada nih. Ini ada nih. Nilu Putu Intan Purnama Dewi Sari. Bas lantang ayadan. Lantas Kewah sang surat mau nyatet ben bidan. keren kebanggaan. Cai gaya nango beripe haji cenano amune tebal nih. Nilo putu intan pura dibanding ini jin bisa. Keren itu keren. Singkat. Singkat. Pengalung ingat. Kengken. Nilo putu intan Purnama Dewi Sari. Menkengkenan gitu. Singkat tuin. Oh, tuin. Tuin putu intan nengo. Oh, Yen jumah cai tuin. gitu. Pekenge. Nilo Putu Intan Purnama Dewi Sari disingkat Tuin. singkat. Benar. Mayan jani ketang singkat cip anak ini meme ini kengkenan. Me tuin. Meme nih. Ah. Bapak nih Pak tuin. singkat. Singkat. Dadong nih Dong tuin. singkat. Singkat. Bekak nih. Kak. Bekak nih. Wah, bekak nih. Rojok Cirojok. Yen pekaknya disingkat tuh pang sing ajain alit-alitnya boyo-boyo. Yang tersingkat Yen singkat kak. Pekak putuin. Jani kene bok. Inggit. Kira-kira bok kaya sing ada. Benar. Mau kita berubah profesi apa pun dia dengan balian. Profesi gaya yani Kesehatan jaga. kesehatan jaga. Drama sing ada ngalik. Saya drama ngalik. Sing ada di ini ibu. Penyakit bapak, penyangsan liu. Sing dah nigal drama. Lan pendidikan irago ditingkatkan. Cik ada di apa? Cang paling tidak kalau berusaha Cang pingin jadi seorang dokter. Dokter apa cara memplekan ke gini jenang? Mengubah taraf hidup irago kengket. Cik ada dokter. Dokter Cang merubah profesi. jadi apa? Karena di balian cang. Balian alo kuliah memandro nyo habungkul teko siapa ukut daluh teko. Oh daluh.
Tapi kalau dokter dengan balian itu ada sebuah persamaan. Benar, sama-sama Paman, mengobati, bagian sama-sama kesehatan. memberikan pertolongan. Betul. Betul. Tapi yang jani, Dokter ajak balian patuh ci baju putih, cang masih baju putih. oh putih pakai celana, ci Ah. pakai baju kaman. Benar. Tapi persamaan dalam suatu hal bekerja, yan jadi jangan metakon kinci persamaan. Ah, Yan dokter jani ngemang sirup, baliannya lo apa? rumus kimia Apa tuh? LO2H. Ih, melajen kimia wayah balian. Oh, balian belajar kimia LO2H. Apa tuh? LO2 kan lolo jangan ha lolo. Ci sirup cang lolo. Kadena Yan sekan balian. jani nepukin jani pasien itu koreng, Ah. balian dokter ngemang salep. Ah, Dokternya apa? Dokter ngemang salep, baliannya apa jani? balian. Ah, Salep. ah, Boreh, Bang. oh, boleh. Gampang. Yang jani sangat sakit pasien nih. Dokter itu pelajarannya karena sudah lama suntik pasien nih. Seger lumayan hasilnya. Siapa baliannya? Balian sing bisa nyuntik. Tapi kapa-kapa yang pasiennya lungan dek suntik nes. Tapi Cibang Nawang yang tadi dokter itu tidak sembarangan kuat-kuatan dokter. Si dokter. Oh, Dokter apa sih? setelah dokter umum harus silakan belajar lagi. Oh, itu madan dokter sepilis ada nih. Dokter sepilis. Ane khusus menangani penyakit. Spesialis. Nada sepalis. Ah, spesialis. Sepalis. Pertama, Oh. dokter spesialis kulit. Oh, menangani kulit. Bagian kulit urusan ini. Oh, kulit sampi, kulit. Asing kulit emu. Oh, Ane kedua, dokter spesialis apa? bedah. Oh, bedah. Oh. Bedah tulang, bedah rahim. Sing. Man. Bedah. Bedah. Bedah kayu, bedah kelot, bedah hijau, kalden lah kulit. Bedah. Ini saya lagai dokter. Ane ketiga, nih anu kewa pelajaran. Apa tuh? Pelajaran dokter bagian ilmu saraf kewa. Sarap. Berbahaya. Sarap tuh otak artinya. Sing. Man. Saraf tuh kewa melajen. Adik kita. Belanda paling jajah kewa nih mental harus dukung. Sarap. Saraf macan, sorok itu. Sarap macan, sarap motor gitu sih. Yang cang balian len. Oh. Balian dulu ada di Bali. Lu. Oh. Ada. Balian putih, balian selam, balian pengyiwo. Balian itu ada tetelu, ada putih, ada selam, ada pengiwu. Nah yang Bali, Ian pengtawang ci balian putih. balian putih, Asal ada misi ceblang-ceblang awak ni kokate itu balian putih. bulenan ada itu. Oh, bulenan tuh. Yang balian selam, Balian selam kemar siam. jangan dua. Sing kemar siam. Siam, Siam oli jak siam kopi. Selam boy. ben becek. Balian pengiwo ni di Bali papat ada. Oh, itu wayah tuh. Oh. Balian pengiwu, Pengiwo ni di Bali papat. contoh nih, Iwo tu, iwo de, iwo man, iwo tut tu pengiwo betul. tungurto ada itu. Man. Irago ada jadi dini di peseraman. Benang iring dane jero balian. Balian, Ah. Jani Irago botain masih melajain. belajain. Jak Jani, baliannya ngon gai. coba malu. Bang Caro ngari karya ilmiah ngenen apa sing gitu. Jero balion. Nah, ini bojak sekan balian. Mulu sekan melajain sastra. Memang pesungnya mengending. Balian yang hidup. Balian kepupungan. Yung abot tungkat. Tungkat noleh. Adi soleh senja tekan ang tungkat itu gizi. Matanya tuh. Ci kau ke ci. Bok.
aja kengken. Hati ngidem baliannya na. Liwat. Liwat. Memek tuh memek begini balian. Wih, bungut nih. Oh, maruane si mako matan bebekin. Mate. Dan Oh, ternyata di tongkat ini mata. Ya. Jak sabar tangan dong kan. Nah, apa Ijo nih? aja nuduk pengedokan kuluk lan. Wih, Apa? pengedokan kuluk. Bani Pramada kentung kadene. Nggih. Pengetokan kuluk. Nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas pok pas. Di bini di sanur ada nak ngortang tungkat ini pengedokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap-siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit cah nyerap kuranan cine. Kadena taluh busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Napi niki. Oh ye. Ye ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Napi. Naga tak saka. Oh. Ijo ada takut. Kadang ci main golep. Oyong, iyan gitu sing ada nak ngugu. Ijo nak kotak saka nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi peda nak ngugu. Kadang jero balian bola golep nas tiang nih. Niki mawat madan naga tak sake. Tijane makado nak kotak saka nih. Dal tapi yang nih ngenen Benar. berubah ada uling madan naga sak sake jadi naga tak sakit ada. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak kotak saka. Ibi masih loma yang dari Kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Iya Pak Rapi, nge, ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Uluk belang bungkam siap jadi caru nih ke ya. Nge yuk. Sombong balian. Api sabata. Adi balian Tiun aku. penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadap kuluk. Ada duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi, sombong. Mesti apa ngangon nelpon kudang. Wah cepok nelpon sabar. Kutang. Do. Uluk. Saja. Sajan kudang siapa hidup bro. Oh, hidup ke? Dan bisa sini dianggu. Ci jak 2 mareng ortang balian ajak dokter dah macam-macam ci. Nih balian subuh wayah. Wayah. Umur nih beratusan tahun. Ada bos nguluk nah. Nih akah gigi nih bukan tipesu kan ini. Lengan jenggot ada itu jenggot. Kadang cang akah gigi. Secara jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, bapu jenggot ini mundur bu. Nah. Bok yo muni Hah? tukar. Oh. Bok yo dadi main jenggot bapu ditu. Lah. Ini bu. Apa? Aduh. Bapu balian. Oh, bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero. Oh. Benar. Kan tidak masih mau nih mengkeluh belajar masih berilmu segala macam kanuragan. Latihan subuh. Latihan bangsa kena. Bang tawang kini dodane kawi takdan kawi sesan jero baliane. Adi cara ngundang leyak nih. Drama nih kesangsot nasi. Oyong. Sing calon arang. Tugas nih nak bedini kerauhan bapo ngajak tuh ngenah basang nih. Oh. Macam-macam ci. Yo kamu baik laku.
Ada buat berkerau kan je dah. Konen. Onen. Nyobak ilmu. Dibi dadong tiang sing yang kau ilmu bu kerauhan dibi. Kerauhan kredit pegawai bank kerauhan. Tu tekain na danet Oh dah. beda, beda tu kerau. Ngeragapakan na jiwa paramana. Anu ngalakan kanang bayu sabda hidup sida jero balian. Waya. Sigera. Wah. Wes sakan sakti balian ini. Iya nanu ngelarakan kanang neluk nusdi nara. Ngoyong konen. Ngoyong. Masuk ikan nih. Jangan jelek bayu cah. Ngoyong percaya ya babo percaya. Berarti sekan ben 15 menit mati nih. Buang cah. Tenang pokoknya tenang ji 15 menit mati. Nah, jadi cang ini. Gen. Udah. Ini bauroin babo. Sabun. Mantranya berdawang. Sabun. Contoh tes. Oh. Nu lama teng bini. Lambat Mani cepet teng dek ngah. Coba cek di jantung tu. Coba cek. Mau mati. Nah. Mati. Wah, muet nereng. Yo, kamu aja lo balian. Adi ada bangking unang Bangun seret. Bangun. Jadi balian coba. Guru coba. Ijung idang jak ajak dua angkep kesaktian Ti, mulu coba, ajung coba. idang. Capah jero balian. Oh. Kadene yo kan bisa. Om sampurno yo gudang garam yo. Haji Samsu masih kangen. Roko. Hah? Roko. Oh boleh nyemak. Oh mandro nih. Oh merakto tejo sarwo kelesu celano kelesu rok kelesu. Aduh, pelajaran ni guru ngajarin tu. Hah? Ngajarin ke guru tu. Ada guru? Oh. Oh. Sing tadi ngorang, kemik kan. Dong ulah hujan tu. Jek sing idang tokeng jelemu nenek ni yen sajong idang ngebakeng jero balian. Raden Kian Santang. Ya! Jek singkel ngidang. Bapak. Hati balian. Bapak. Jadi itu baru itu. Apa jo misi tas balian ni? Boy aku. Boy. Liu misi bes lapang dom. Jangan bedekan Bang Ji. Jangan nyedrum kan. Harusnya jangan Lionan nyedrum. Pada 5.000-an kan 1.000-an kan Bang Ji. Balik ada berbekal lebih jauh. Wow. Ada jam mesti lengis. Jadi Ini persiapan makan makan. Jadi sekondan pamumpong balian ni mati rekam lu. Kamera ni. Bang Den mati balian ni sangetan sedurungang balian ni. Aduh mat wakil ini weh. Uyang-uyangan tenas balian urene pules. Konen bangun. Oh iya uyang-uyangan nasi. Ugan latihan ini kan konen bangun nanti jadi bangun. Nih ngai masalah nih. Weh pes. Bah. Dedomo. Adi onyang caya di. Aduh Dewa Ratu. Misi kain sutra warna merah hijau ya nih. Apa tu? Mailang. Ada janak misi lengis keris gitu. Apa ni bah? Jajo. Berarti balian merangkap tukang parkir nih. Pepet. Nak gumi gerit. Ada nak melasen kucit. Kita masa sarannya 5.000.
macam-macam. Lacur sana di Tutup. Do depan ada kalau deke. Oh, kalau. Kalau ngena. Gopo, De. golek kita masih topok. Oh, Oh, saya ngerti. Ye, artinya, ya ada nak ke pura kene dan lumana ke di pura dengan bungkung ni ketarang, itu maksud ini. Oh, gitu. ngerti. Mumpung dia tidak dane. Niki jero balian aneh hitam di boleh. Oh, mirah, onyo mirah nih. Oh, Mira. Mirah ngemang. Ah, ya ni kewah ngalen nih. Dija boleh. Ni mirah banyu. Oh, Mira Banyu. Mirah banyu. Oh. Fungsinya dah bangi. Ngengken. Ngemang mah kucit. Nih. Do, apa? Nih. Ini ada kunci kompor. Mira tuh. Nih, do macam-macam ji. Tugas Tugas jero balian ngulapin di Jumah nak sugih metingkat 15. Jakarta nih. Tugas tu mau mandara. Oh, ada angin. Kabua. Apa Bsu? Bom ada. Kok gitu? Nih bulung cus. Api nih kok. Nyamut. Bungkung. Bungkung apa? Penguncian kompor. Selang kompor tuh. Dia sombong jero balian. Dikit. Nih jingakin kesugihan dia. Yen nih man ngenen gidat jero balian kedlun. Ajum-ajum. Mencing apa kini dija mana? Nih, ane paling gede Oh, di dalam. di pura dalam boleh. Tuh Di dalam. Nah, yang tuh di dalam nih. Nih, Oh, di dake nih. Oh, pantas. Mani kutang bungkung Cina. Tadi gitu. Do pengain nasi belengar. Aduh, nak mau bisa niki bungkung dia aja niki. Di balian. Batu akik kuasa nih. betul. Dikit. Gini balian, ciku dong apa bungkung? 6. Gini balian ku dong. Saya nggak ada berguna. Toleh. Main. Toleh. Balian main. Gambar, tepuk di gambar. Apa nih? Rahwana melai bang situ. Sing misi. Rahwana melai bang situ. Tukaran. Batu hot mic duduk sini. Rahwana melai bang Sing situ. misi cing ordo. Saya ngerti isi itu belai bangok ini Rahwana kan sing dong oyong dini. Oh gitu artinya. Liok. Hoyong, Hoyong. Sedurin langit sepedenin tanah. Ah mati bisa. Kan saya nggak ada deke ya lengah. Dan tanahnya mati. Nejak balian emosian kini nih. Ciu lijo ci. Cang, Oh. li bang li. Ini baliannya lijo. Bang Li. Ci, Paduh li bang li. Kini kan bau cuman Bang Li ini harus dia warat. sing tahan dadi raja. Sing kain peluasnya payan sugito tiang pandai di raja sing cocok enak. Tiang pemahan dari raja. Raja. Namo balik sing ada. Raja apa bungut nih mau pepelan gini nih. Aduh, tumen jani cang meci janji. Nah cak yani cayang benyap song igal bani mencai sing makisik. Gue saji itu ngawat. Ngomong-ngomong cai-cai jago saji. Jadi balian. Ya, Jadi betiang bah. Bok. Akan sangoman mediang jadi bok. Sing bani nyapa aja cang. Ada gitu. Cang koordinator nih. Ya jabang. Sing jabang sing bayah cang menyap nih. Aduh, mulai ke Bang Lina. Kini, mapan suba duang tiban, jero balian sing kain man pasien. Jadi kini, Ye. pinunasi je. Oh. Itu di pemerajaan. Betul. Aduh, paduka betara, di tiang nunas. Ye. Sejawangkon jagat ini pang mekejang jat monik lem. Adi penggelam. Ke tiang nunas je. Oh gitu. Ien suba nyak mekejang masyarakat di gelem. Hah? Cai panen, bapak pamen, cai panen. Oh. Ben mani cai keluro kang jero balian dadi dagang badai. Tadi gitu. Pinunas masih kemu kemerajaan. Kemudian. Ratu betara pang mekejang anak mati pang lais badan tiangnya. Ingat dang tu pesan jero. Iya dadi dunasan sih dunasan pengsugih. Aku nak kenten juga balian nih Iya raja. lo kini. Eh. Zaman jani nak engal nak tersinggung. Adi gitu. Ingat dang bapo ni balian pendo na. Balian. Balian. Apaan apa ulang pendo tu uluk-ulukan umpamane. Ye. Balian-balianan. Oh balian. Ien mobil. Mobilan. Ien motor. Motoran. Yan kurenan. Anak uluk-ulukan Oh, masih. uluk-ulukan. Ien topok. Topok sekan nih. Ien kupu-kupu. Gua Kupu. besik.
Kupu, Mulu kupu. ada nih kupu-kupu. Kupu-kupuan. Oh. Kupaksang, Bang Dadi ba. Jani mapan subuh panu mayo galah. Buka Tulisan itu ane uling kloset pang dadi open nah. adik kloset ini maksudnya. Anu ke WC tu. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti badengan. Oh, close gitu, kloset. Tuh. Hei, kalian apa? Kenane po jago. Milenial. benar. Bang nawang bahasa Inggris kloset. Kenane benar. Irago pengang nasing aja. Kenane benar pemesun ni beli. Aman pemesunnya beli. Jadi jero balian di Arab Kija pemesunnya. Arab klot. Pang sing beli jadi ada pang kajo win. Kan sing beli pemesunnya. Jauh masih. Bo open buka. Buka. Open. Iya nado pasien nih ngetang. Ye. Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh, gitu. Diragep bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah, Ini malu ien cing idang keraukan, mapan idang melinggih itu. Iya nih, bapak curiga, sebilang melinggih dini nyerot seret. oh, Sing tadi nganggo topong. Dan Bataro melinggih Riki. Menapa? Baru Sangyang melinggih. Sangyang. Licin dan. Coba. Nah, itu bok dua kali Iya kerauhan. nado pasien. Tinggal koling. Coba kerauhan. Tinggal koling. Tinggal koling. Iya terus. Nah, WA apa nak? Ada bang. nih bo kegiatan sebagai seorang asisten. Irago malu nyemak gaya ini. Oh, Maru bang balian. paling tidak rubah sikap. Kawalo bahasa sarene liunan Irago malu nyemak. Pak. Ada nih pendidikan balian nih bang. Benar. Man kali gaya. Di asalnya pada nak teko nih. Pada teko. Kuluk memekalukan. Kiri ada nak teko. Nah. Apa jajak tes? Oh, adi cangken no. Coba keluar Win Bok. Ternyata pasien sakti nih. Coba Win Bok. Woi, tukang gambar sedro mau kebelag bener. Tawang Ci. Hah? Cang ungkat nado tuh. Enggen. Kadang Ci seken tuh. Adik gitu. Uluk-uluk. Adik uluk-uluk. Yang tawang sing uluk, yang tawang uluk-uluk kan ada Ci saja sakti gitu nih. Bang ayo kan pasien. Hei. Dia liunan ngomong. Dia ngomong nih balian bos sakti, ulian teko kan betawang lemu penyakitan nih. Ngomong. Bo dari postur tubuh dari atas sampai bawah bercaker lemu betek nih. Coba. Bok. Kalau lihat dari leher, yang ke kene gelam nih ben mani luas kebekan. Apa? Meli selo, meli jagung, kikih simbuh nih gendongan. Oh, gendong. Nih lima nih bang Ki. Beri basah. Nah ini nyonyo nih. Oyong do bergerak bin. Pangsing kalori ini liu pesu. Rago bergelam-gelaman, nih madan kanker payudara. Nih pasien emosian kini nih. Nih pasang nih bebuh nih. Paling sing boleh per. Kedo saktian balian nih pengtawang. Wow maina. Jam. Nyalo. Oren dong ngomong. Walau ngomong, wow bin sakit liung-liunang. Tensinya naik. Tensi naik, alo hubat nih. Apa? Jangan mah. Maksudnya? Jangan kan di dia menek don nyanan sini. Jangan bang lebih cepat lip makan. Nah, tuh, bu. Pergino sang nih. Sang bang si ngomong. Ane sing ngomongnya wo. Oh, sing nawang nih. Benar. Lagi samson ya. Jak sabatan mesin. Balian lawan. Sing nawang tuh. Nih boyan pidan ada medsos. Nih bo paling viral. Nih bo madan atik sembako. Apa madan sembako? Selembadeng kotot. Tukang pidato terkenal nih bu.
Nak ngudiang repak nanyong kajut. Mentok kita barat. Tuh madan pateh nakal sawang cai. Panglah tangkap, panglah tangkes, pang. Hei. Ya kelawa. Beri. Melo. Jatuh ni si Subo Madung ajak nyaman sini. Hah? Madungan. Subo Madung ang marah. Ya mesuang jurus bener nangkes cair dongang bener lantas dong ngulung bensin. Do madan pemadong ang tau. Pangena sakti. Pangena sakti. Kewala sing saja kita. Yang mula saja rumus kedua to si mulang jurus kau pakai perabohan di semulung. Penabuhin lengah tuh. Sing man madungan ajak Penabuhin pungkat ya sih. Penabuh uli Bongkase. Ni uli Bukit Batu. Ji uli Irago Bangli. uli Bangli jojoh nih. Mawin dajom-ajom cai nuga kena hana. Oh gitu. Yen mone takah, yen mone mirip subebak apa puyung basang nih. Ada, nih jelemo lebihan basang nih. Kolesterolnya tinggi. Tinggi. Kene na bo. Ya nada mau kok ini oren. Asal penyak turun berat badan wo nih gampang. Oh, Jen no. Mambuh tiap hari bu. samponya apa? Mambuh sing perlu ngangon sampo, sing perlu ngangon iya. Mambo. Mambuh. Maksudnya? Ada yang ngomong. Oh. Mambuh. Mam nih mbuh-mbuhin. Pobedik ngajang itu maksudnya. Bang, si abang lebih cepat. Sunlight minum bu. Maksudnya? Sunlight minum. Kayak gitu? Tulisan sunlight Oh. menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Nih, berlebihan. Bisa ku gede. Nenek malu. Mau kita bener mau kau ngajak cai. Sekonen bener ngelah kegelaran madan usado. Dut, Melajen bener ni madan ilmu kebaliangan. Mau takon si malu nih. kini bu. Ingin bener. Ye, cincin nawang. Kini na bu, kini bu. Mumpung iwo bisa nudur, jadi dudurin. Pangengalan tiang idang lawan baliannya pas liusan Mansasari. Ini maksud bu nih. Ketagihan ku gede. Dok jangluung mesatah. Hah? Di benang-benang kene jadi diajang banyak bener gentongan cai. Meremehkan tuh. Iya nih. Pasian can sing ngerti. Nih yang ada jenis postur tubuh kini asalnya balian. Tapi yang dado popate hagung bener. Oh, penuh sing nawang. Jak pragat Joko Somong Jogo Boyo nih. Maksudnya? Pusing nyamong lo. Hei, Nak sing ngerti rago nak di desa di ponok. Cai balian. Balian. Bener masih balian. Oh balian. Oh, Oh balian. ini balian pengeng nih. Aduh, mata balian. Kon cai. Hei. Dijo kadang cibakat tunas nih. Nah, Wah. Wih. Nih madan mirah siem. Oh siam. 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 Di seto gini mayu nih bener menakti. Ketelun bener metapo di tu. Man bener tunas nih. Mirah siam. Di puro dalam tunas bener. Oh. Yang nih putih nih. Puro pusah nih. Di pempat. ada pulau pusah. Ini putih. Nih di puro dalam. Nih di puro daken. Pulau dah. Ada puro daken, puro dalam. Ini yo. Oh, Nih niki. madan mirah banyu. Banyu. Ibu-ibu cocok ngangon nih. Oh. Ubo kucit. 6 bulan ubo kucit adi celeng. Oh, do bangot. Batu akik ke bang pengamah terus. Bawa gelang nih. Wih. Wih. Adi melengis kini ukuran ini. Jak pesuye. Ciri-ciri anak Yang kelam. aliang di dinas kesehatan. Oh. Yang cara jani. Oh. Ada sumur resapan. Nesing ada sumur resapan nih. Ini pengeluaran air yang melebihi, penggunaan air yang melebihi, makanya harus hati-hati untuk anak cucu kita. Dumanang ya ini awak. Gunakanlah air seefisien mungkin. Ini telah pesuang oh ya ini. Cucu apa kerbang wo ben bidan wo? Nah. Ya geliusan satuan cai nih. Cai jutat seng balian. Hah? Bener ngelah ada dugaan cai seng balian.
Benar. Nih mula patut bakal pakean main mula king jero walian. Oh, jero balian. Aduh! Gini. Kepung kuluk jero balian. Bisa rebut tabuan bisa nih. Yuh! Gitu drama gong putwo kencana. Aduh! Oh, kayak gini. Oh! Dia kerauhan sini. Nah. Wah, Ya aku. Jani bolawan tuh. Nah, dong abo keris, dong abo tungkat. Inilah ajian tongkat sakti. Pemukul anjing. Wih, mesti ngadekin balik. hei, adi bangkit jero balian. Hei, ya ini penyakitan. Irago bisa milu penyakitan. Milu. Milu. Gini. Nyeni. Pasien du. Pasien du. Pasien gelam biri-biri nih. Apa? Penyakit boh. Gelam kan? Biri-biri basah. Oh, biri basah. Udah pejaten nih. Dan ngabuk pejati jangan ngabuk keris kan main. Mulai ya. Kayak malu yang sing abot pipis orang nulih. No. Yen adan benyoy. Bani mai ke. Ijadane nih. Siapa nada? Nih, Bodibi ajak latihan sing deko. Nih ke balian ingun nih. Pesraman apa ada itu? Nih madan di desa Pak Raman. Pesraman. Desa Pesraman. Nah, di desa Pesraman. Pesraman apa ada itu? Pesraman apa katanya? Itu takon ini sutradara ini nawang. Wo. Yang ngelah anak buah kekini mola si wo kewa ada di koordinator wo. Urin latihan sing deko, jadi ada tongo sing dawangnya urin wo. Ayo urin, Dia nyaluh pada nyatu. Dia lemah hanya satu, dia mata hanya satu nih. Aduh nih dini. Cagar sak. Macem-macem. Bani mai. Nyena dan bener weh. Nah, ini ada nih. Ada apa mai? Oh my god. Saud tengwaknya munyin saya nih. Sauda. Adi sauda. Mulai. Mulai. Mai Bangli po. Mai Bangli po. Lawan. Are you ready? Yes. Sepadak ngabok keris. Hei, yan mula pati sakti. Itopok matiang. Ah, Nah kemudian jero balian nih. Main biliar. Ngadeng-ngadeng. Deh gedak pasang peturunya mau Bali. Ampun emosian. Jelapang. Waduh, gitu. Ini. Iwo ada nih. Iwo barak. Jero baraknya. Kopeng nih barak, muane barak. Sing sujatian sing Si man medakon. Oh, nasi sing depuk napu nasi. mau bading. Kengken bener berjalan nih. Bungut paten doang nih. Cara ayam Belgia loh. Ini deh. Mepangkang bener. Loh, nak gitu sing tadi ngeredang wibawan padeh. Gung. Ada tenas balian belek. Padeh Agung. Gusti. Jak nat mekruyuk gedel. Gui. Adi Apa kuyok model? Ulang. Makrio godel di gue. Ulang. Ulang bidan sampai ini memanakan kucet yuk. Off the record diulang. Adi kue. Mami tang lugre. Mekruyuk godel nembe. Tuh maru benar. Jero. Gusti Padeh. Rao tangkil meriki. Wah jerone buning Gusti Padeh iki. Oh berarti nak mau berlama dan Oh. Irago asisten maru-maru kan sinawang Gusti Yo, Padeh. pada teko dia langsung tawang. Betel Ampura Gusti Padeh. betel tinggal di biar caksu ces tekara jero balian ini. Oh, Macam-macam. berarti 4 giga otaknya. Ini kan magogonya ama kelojoh pejalan Padeh. Maka juga tak boleh gini. Ini
nadak saro titiang tangkel ring dene jero balian kan wenten tios wantah wenten anak sungkan ring puri murdaning jagat titiang sungkan ledang mangken tedon kepo rem puri jang alep ngunamanin tidak hati sesunan titiang Balian. terus Ya niki artinya agak basah gitu. Bener. Raja punya. Ya do sudah balian. Mangkin kaki berangkat langsung ke buri. Ya alat-alat. Kenapa? Biasa niki. Ampun daftar wawu Riko. Paket kuda rarah Riki. 5 juta. Biasa ngenten. Pasti segar. Pada saatnya pasti sembuh. Tenang saja keluarga gimana? aduh bandes ah Kalu cai kalu moyong. Ampun. Niki nak mau pesut. Tenang mantan. Dados nih ide dua gong putri. Nggih. yen idana Ki Agung murdaning jagate kena penjero balian apa kal tunas aseng tunas bakal kepaico Titiang lunas pang dadi raja. dari raja Nggih. kene goban raja Dan raja kecil lah. Balian, menang dulu bang titiang ngalih ke lawan bang sing pelit. Nah. Oh, niki nak ampun nih. Niki nak ampun saing ngubat-ngubaden. Apa sih tuh? Apa tuh? Bebuntilan apa cai? Kelimang berjalan maru pesu bungkung. Boy, bungkung. Nah. Apa Ben? Ayo. Yuk jalan. Terus tikiang ngiring. Pemargen Gusti Pati. Terus. Dori yo. Pasing kejar. 2 juta nah. Nah. Gusti. Hei. Sugro titiang parakan luwe wantah niki sane kasenguh balian presida pajang namane Dayana Bobot lu nih balian. di kelas sistem sareng kali niki sane balian utama sapunika Balian apa? Oh, asisten balian. Nggih. Sampun nemu gelang wastane puniki belen di tiang berjalan dipun mipukole sampun ngaturan. Suweje itu Ah, inggih wasta sampun. Babo. weh Jangan ngelen aja ngeraos. Kantun ngecek Ngecek aura. ngecek situasi. Titiang. Babo ngulo sekan-sekan balian. Mami tang lu gede nunas matur sisip titiang aratu duago. Titiang balian sampun 30 tahun. Lo ngasuh di Inggih. di balian. Matut iusan tiangnya 29 tahun. Ye. Pas ngalah. Sampun saking garbo titiang dados balian. Oh Yang kan. marelekan ada di balian. Dan saking Wangket. tengah basang nih ampun dados balian du. Uling marah belengang. Ini nyakitin meme nih du. Babo kang benyol. yen selo kebolong yen bungut kebong Titiang nyungjogen kayun palungo cokori dewo. Oh, gitu. Maka cutet sampunang palungo cokori dewo dados saya. Sumandang saya Aduh. Tumen kau puri nangkil benyah bibir. Sampunang palungo cokori dewo sumanang saya. Aduh, marah benar. Titiang sane pacang aturang. Usade sane mau dame. Cai balian kita ben bapong orana. Nggih. Diolas donen kangin kau bener matur. Nin utama pesan perjalanan pang Cinawang. Pangseng yang sangkanin munyi kangin makau binyep sing ada hasil apa. Asti tiang malu. Ulangnya kena kal namanya di dua Agung Gusti. Dua Agung. Tiang sampun sida jangkap puniki pilih becek ide yanak di dodong meriki ratu. Iya, tiang mau pamit dulu ke anak. Apa balian? Titiang aratu duagung.
sesungsungan jaga dini di jengah. Yang sekapo sida ban bapo namanin putrin lah. Rasa suksemon lah sing kena pengelah orang aja. Sak maka bapo balian nulungin bumi jengah. Sampunang pelung ngocokor ide semenia. Mangkin dumun. Dados molah pisan puterin cokor ide. Riki. Ini Bapak Balian jauh benjol Penyeruan, saja. penyeruan. Nih penyeruan gelang. Den Nih kena putren gelang. Mimpas man. Mimpas. Inge, mangnen menten panjang. Aratu dua kong puteri. Lurus ngadak ngajang dari ki majang meriki. Tadi dini dogen Bapak. Ye, pengobatan wanggo cepet harus ke depan. Mangga ibu nih nyarengin tuh, ibu nih nyarengin. Ada yang Dewa Margi nih. Lunas lugra. Tuh, Lunas lugra. tidak balian. Lunas lugra. Tidak balian mikir mau tuh. Tidak balian bagian Malebos langsung. Benar ajak lu nih. Ajak dong, lu. nih. Ajak lu do mana nah? Jak. Nyemak nganggo mulia. Artinya mah nggak mulia. Penyakit deh. Oh penyakit. Oh, Oke dumun niki. Jen. Pria sinta dor mangalo lengkap. nah, Terus. di dalam tuh. Mau. Nak wenten tahap-tahapan niki. Lebihan takah nih kini. Kap bener diajang idana Ki Agung. Yang negak kapal yang tongos ini melah. Angin memang kenten anu upacara. Coba cek Dumun. Energi yang negatif di ada sekitaran ini. Oh. Kelon. Nah kengkin ada gelacek tadi. Atuh dan ngerti artinya yang wenten sakit yang di tengah yang di sekitaran itu bawa energi negatif. Benar. Penyakit gen. Menular. Coba. Misi jangkrik itu tengah itu. Oh, keras. Sing Cici ada nganti nah. Niki energinya keras sekali niki tuh. Ini bang, Pok eksekusi Pok. Eksekusi Pok. Beres. Ini keuangan patogen budok nenenan. Siro budo. Cibo. Aduh lijo. Uleng puri jengala. Oh pasti uli bangli padu budo. Jajak aja maju mekangin mekau nih. Bro. Putran gelas sungkang. Penuning du. Kuya kita ngalen aja. Yang balian sati uli joh dawang nak gelem. Aing pesan prapot sing atur ngayah. Usade. Nih aduh udah di balian nih. Yang muel duen dawang. Sing bangun berpikir balian aja bangun munyi. Dia nak balian. Ngayah, bener dia di orang satu. Dia du. Ngayah. Ayah ya. Cek. Cek. Nyen Yang nak segar nih. Mulu kenten. Ius. Yong gen balian lawan keperkosaan nesin. Weh, Pembantung, pembantung. den kenot. Pasti ada getaran jantung hati yo. Terus yang ada getaran, sinyalnya jauh beten. Akhirnya saya sakit ya. Sing sakit, aneh sakit dogong istri, berdawang. tensi. Sing mani jangan tensi, Mari gitu. naik tension giant. Bertepuk masalahnya Pok. Sampun punik itu. Dari analisa yang tadi itu sebenarnya Benar. artinya ada sebuah ion negatif yang ada dalam diri seorang ibu menyebabkan sakit pada seorang anak. Oh. Anak itu akan sakit apabila minum air susu ibu yang salah. Susu ibu salah kayak gini. Apa? Nawak dia sugro. Sugro dia. Ini biasa nih ke penyakit gen ada nih. Oh gen. Penyakit gen kan bisa gen api. Penyakit gen. Oh penyakit gen. Siapa? Nih jani sekenang naik Iya. bapo. Gelama diolos tapi ning bapo. Dumadet perjalanan bapo presiden.
den gelah kena buko jati mulo. Apa kenapa pun yang ide? Dini ada di puri. Ampun nang kenteng nggih. Adi ampun nang keteng nggih di. Jero balian. Lek mau budi. Ampunang kendan nih lagi Mangkin sesari. sarang-sarang sami ngulengang pikayun. Ngeresiti bati. Ring itu sang yang dewasa. Gusti Bate itu lunasa Dan, tuh dan. mana. Dan ada banten. Dan pejati, dan canang dan. Kenapa? Amplop. Tua adi. Gendeng adi. Nyajang Ampun pesan balian Anu ini. mah baliannya penyanyi pop. Dari ini. Adi Ampun, konser oleh Anu geus di tiang pajang. Ngatu orang usada sani mau utama. Sigri. Jero balian bapak balian nih kengken nih. Jumunin lagi sekali. Rakat pisan pinyungkan ini. Sangka lu kan digelang ale balian sing ulian sangat sungkan keran gelah. Yen cinga di tiang layah tendoh sarang gigi niki. Mulai ya po gigi jalaya. Mejantan. Nyampat beden bingin gitu sini. Mare cepok jani cikna. Ulang ah. Bukti yang Benang cing redan. Tuh kentawang nah. Waduh. Nih balian palsu nih. Ngaku-ngaku dari balian. Ale digogon anu cendek asana tuh. Yan puniki situasi Rebok palsu, jenggot palsu, mantel masih palsu. Yan kewak Balian ini. palsu, Cil. Yan kewak ini orang dua hasilnya jelek. Mami tang lu gero harado do wako. Engkan. Titiang lali luli lali dan ada. Dan purun titiang usada namo dua gong istri. Adik itu. Duaning mangkin pasah karat. Basah makin Dodoken alasan jelema. Woi. Botawang pasang gelong mejalan. Sing ale duase. Setone lakar mejalan ngubaden lunasi ce malu pemerajan sing larang telu. Ul, we langsung ke metode nes nih. Rabi nih dawangji. Di balian. Ngawang-ngawang si ponang. Puniki tuh. Orang Jero balian. dua hasil jelek. Ini obat-obatan. Balian palsu kasujati anak puniki wangko. Paman masih lemah toh. Dan palsu cuma dewasanya jelek. Dewasanya jelek pasah mangkin. Yen diap nak rame gini dan pesu ilmun baliannya malah bos dalam kamar pesu ilmun baliannya kamar. Inang pemikayun cokor yang makin. Kadi atur belen di tiang. Sampun sekala ipun kauluk-uluk kan balu dipuniki. Wau rauh ipun tangkel ini kira ngajang di tiang sampun semuni pisan atuh bago. Dua gong sampuna ngakasampunika mabaos. Bang yang titiang rien yen benyang mejantan. Benyang yen tan benyang malik kali raina. Mejantan nentan. Bang yang titiang ubaden yen sampun benyang oper mesin titiang atur ngeling palung cokori dewa. Taruh promano nih rara tuh taruh promano nih. Tumbuh-tumbuhan. Satu nih tidong ini di puri. Wah. Sungsem kayun lah. Inggit wangko. Kayun cokorewa sapuna pilare. Bongeng ya namanya. Ya gediang hubungan. Yolas untuk gede ciri ini ya. Ratu, Mimi. Iya, Ratu. Dongokan sang tomate dari balian. Merekak. Cucat megedi cai, semua sen kelugra jadi ini jadi makan. Topo keraukan. Bak. Dia melakukan. Bok, kekera aja boleh nih. Yan kini solah citan bonget pegat bong cina.
ngawak. Gusti Bade, niko tapi dulu. Ini kengken. Apa ya nih Ben kerorangan nih? Kengken si Benny. Lumba kelo kena sendiri. Beli. Pengabe, ya pengabe. Awak je lemon. Beli. Bawa makelo kayak ini beli. Ngawak si kerasa. Pidan bapan cang manyangkut yang memen cia. Aduh kau dan cai. Saya nawang. Bahkan dia balik si mau beli-beli. Artinya beli bu imang pensiun nih. Mau kena cia. Sing ya nanu bidan man pesangon bang ya tiang ide na beli nah. Ben pok si ngomong nih. Ben cepok kan si ngomong. Nasti belah. Itu ketage. Ketage. Woi. Joguling bidan tahun 60 kayang Yani nu paman tensian nih. Sing dadi gigi sang ngomong jak porangan. Apa ajang-ajangan poman. Kena si pangkengken. Mulai kita baca. Iya dah. Wah, kesel pasang cukup. Menot. Wadah. Ingat na beli nah. Ben. Dados asapu niki dadosane panggen di tiang sarang bener. Reng dijominap kete yasan aji. Keto masih jenengan ngerti Pak. Dong mawanane jani manggen buku sabun api niki. Adi. Bang sing dini meleng-lengan di pancingan. Kait penyeruan. Munut mulut mogong ini. Orang kuriang bisa masanakan. Ratu dua lipsir. Purun di tiang ngopong ngatur makin ring ajang. Yang sapu niki kewilangan kadi makin Ratu Bagong. Yang dados sunat tiang iring tincapang makin. Malih serada bakti lunasica ring pemajan agung. Sangkaning punika minap wenten pemargi, wenten dauh pemargi jarga sida, wenten usada jaga ngatur ayah meniki kepuri Ratu Bagong. Paman murah. Itu masih paman aku. Cicihan doang. Kaikat dening tresnan kalah. Ora setuno lajok bakal Sido dan Sido manlah ngemargi yang madan pancu seciti darmaning Prabu ini dijenengan. Saja buku atur paman. Ada kegodaan sungkan buku jani pianak. Mirip nih yang on jalaran. Sing dadi insap, sing dadi tunu, bakti nih. Tekian itu sang yang pramukawu, pemekas Betara Lelumpur. Inggih Ratu Bagong. Nah yang sebut itu, gelah bakal ke pemerajan agung. Turus Bakal nunasi ce, ring ide Betara Mugi. Sido, ide mau pica kerah ajangan kene. Pemekas tekian jagat tuh paman. Inggih patut waktu. Inggih sapunika meligih cokodewa iring malih ring purian paosak ini. Adeng, Bapak sing idang nutuk pejalan wayan. Tuh dole Bapak moyo tuh, kutang ji diwang. Sing idang ngepung. Menjatenu wayan ke hijau ya nih Ben. Ansap dire Bapak. Iya Bapak nu ingat nu hidup Bapak nih. Bopitong dino jani. Hah? Bopitong dino. Ke hijau. Uleng tuni semangan cangitahin telagone. Adi sen teke dua Semayo wayane kejuno ngiring dua gong istri kita hidup ya nih. Apa? Bener
Nah, katungkan. Agung putri. Loh, Wayan, aduh beli, angkat saja tiang ketunduk ngajak beli di Mengkengken. Iya nu agung putri. Uli tuni wayan. Mejanji kone dini ngajak do agung istri kengkeng kone tuh. Kene nyan beli keto masih wayan. Man. Iya napo kaden ane ngeranang. Ido dua agung istri sungkan raha. Hah? Cuma wenang seng sida ketunduk ngajak wayan. Dah ngai-ngai pas mareni kena ido dini. Aduh, tekau di dini beli dewa ratu sing idang matangi yang kajane. Yeh. Bukan nu agung istri. Benar wayan. Beli, Man. udah ngeleng wayan. Ye. Weh, dengeling. Kiung kada bang itu makin kada. Jadi dia nu agung istri. Ida di pekola mang dogen sing idang matangi sing eleng ngerengange. Sake walak kene na yan. Bibi sing idangnya nang maklo dini apa ngeranang. Bibi nak nyai mengkep nyeuna. Mang ida kedunduk ngajak wayan sing kitu beli. Hal kalian diam. Ini bangsa hati-hati kewayan cuma orang gitu oke. Nah begitu nah yang hitung malu aja panah enak. Kengkeng mirip bila dini. Kalian bibi. Nah, Nah beli. kamu damu. Mukmit bener mukmit. Nih, kamu malu ya. Kamu malu. Nu agung istri sing tegak. Itu sewayan. Wayan patut lunas hijau. Pangengal nyidang kecunduk ngiring dagung istri. Uli duni bener mengastawa bang gelis kena gitu anak iki. Ada cipengong? Oh. Engken. Oh, ubadan nu agung istrinya. Dagang magap. Ubadannya. Mabot dari balian. Idang yang ubadan. Idang yang ubadan. Apa ngon ubad. Ados jadi maluna. Ados dah. Ngelah ya. Wih. Ayo kesan panah Ini godok ke bisa kau ngubah. Ada apa ya kalango ada nih. Ini saja menah bumi itu. Ki dewek lantas nudut sama kamu kiput batis. Jaga keliling kau najaan ramane. Imoyok ada mau kutang duri. Sidang duduk perjalanan yo. Tinggal deh. Ya. Aduh. Nih. Iya. Berak sing medayo. Apa nih? Tadi Bapak mirip nawa. Nela mas cangko. Lengis ane pesuleng awak canget. Sing medayo Bapak. Dua kini saja si godok kemana nih. Kengkeng cara aneh ngatur. Kepuri tangkelnya po kepuri. Bener godok kan. Sing ada nak nguku bener bubuan. Mungkin kena. Ada imeme udah kamu. Ini biasa. Ngajak kamu. Meme ngajak. Ale meme po. Oh. Ale meme. Megodok kan? Meme nih. Di sini ya. Oh, mana tuh? Oh. Kengkeng abon. Pas mai kamu ngelima ya sing ngoyong-ngoyong imo-ngoyong kade mukutang duri. Ya Tuh. kengke ning wayan. Weh nak boleh nang meme juput tua. Kok boleh tuni yang Panak cangelik. takona. Ya. Agung istri. Aduh kane. Orang yo. Duagung istri sungkan. Wah, tuh. Duagung istri ne selesai aja cening itu di lagu. Nak yanya aja iyang me. Yanya aja iyang. Sing jijik aja iyang me. Duh, Dewa Ratu. Aduh, yang Nih milu ngeling, milu. Ijoy, wang di tiangu. Nek. Tapi anak kekini ketagihannya pos tegak. Godobat. Pos selesai duduk orang meme wayan. Daun gaya nama meme lak di bumi nah. Misi.
mundur gak digelam nada. Godogan. Duh, benar. Soma ngajak dia lemah, ngajak manusia. Apa gue nokan itu sang nata ratu. Memada-mada ada neto. Terus yang nak marah bungut cing orangnya. Aja, wak godok pasti dongkang alih nak marah cocok. Nyen percaya. Asal ada buan si aneh kelan nah bosengnya kakene. Apa ben kalau menjangkut. Cai mulo seng metilas sang ibu ada di jelema. Bawang borin bapak. Nawalak. Saja gitu. Bapak ngundang bareng ngopak-ngopak cang. Nyet sing opa. Benar kalau masuk oma boren plegang aleh lah. Emplegan, bocok ya nang. Ye, nawang ngoban pelagang bocok, ya saya nyampe lagi dongkang aja. Goban ci, mataan ci namun penyantong tipak tegedean. Ya ne man nguyak jadi cangka beda doang bisa dari tipat santok. Bos bahagian. Kene lah mena tang sing canggen ngorang gitu takono yo dua gong istri kewalo dua gong istri nak sedang tungkale kami dangu baden. Ye, Ben. Maaren age dadi nabi, jani mabet dadi balian. Aduh, begitu cang majuk mut cinenen. dek kita mana ke? Amat tewah ngai itu. Benar. Sia bulan yang ngai itu sia bulan. Cang seng dan melengang kata kok. Sayang, seng tawang sayang dah di jelemo. Jangan didi dek itu wang. Meme nawang. Yen terang itu dipuri seng mungkin benak uang balian. Udang balian mirip subur rari dan bagong. Seng cai pokok godong lah karnya garang. Apa pelecang matulong Apa pelecang matulong? Padan saya memang ngoret, ya nadon nak nage tulongin. Datang ngilang. Luweh saja kena wayane. Ningah munyin memene. Pitutur memene nyemecelep kena wayane. Saja nak yang tuas kena wayane lakar ngatur orang ayar yang ada dua gong istri. Nende malu meme metakon. Menapa sarana apa lakar angon Nah, desekan mak bang meme. Meme ada mana jangan segala penyakit radang, segala penyakit berat hilang nyangge. Sakit radang, sakit ginjal, sakit stroke. Onyang ada itu hilang. Ada muka lo. Ada. Kengken cepuk lo. Apa nih melengik kene ya? Lamas jangan Lamas awak ceningnya. benar Ya, Iya itu alangis to ane pesu ulen pauko dan Uli wawak yo ne. Punuh-punuh kaya ngono ne ubat. Ya, Buka beliang masih nawang, sing unuh itu. nyak masuk akal. Oh. Yen ada nak tua gelem genit kadang ngalih lengis halu. Lengis dikajak lion ngajok lelasan. Bener. Nyenyak lengis godogan sing itu. Ajo. Dah, sungkaro masuk akal deh beli. Tegar malunya nawang ginan. Kene yan. aten jangan ke mome aten jangan Weh, dah. Meme sing setuju cening ke kepuri. Oh. Man Para kengken. para ngajok cening kamu di pemedal pemekesiap dah unyang. Oh, gitu. Yolas dong. Bang, meme lakar ngatur orang Ini yan. Bang, imemegen kamu. Awayan ajak bapak rumah malu. Ah. Kalau tetap nasi cia di sangahnya Kalau barang-barang. kene nyen yan, yen mulu saja wayan resna teken meme sayang teken meme mararamo. Dole bang meme nya no. Lo meme waspada nyen kengken meme Nah, dipuri nyen. Yen keto cang rumah ngatos Ajak anak na. Dos menang saya. Nah, Ya, yo. Melang-melang nah, melang. Nah. Ya. Mirip subo panamayo. Ale kanggumi ini mirip. Dumadak hido sang yang pramukawi. Sang kaneng ninyen. Menadi ab jagate lakar ngemelah. Paling melah. Begeson lakar ngatur orang tamu kepuru.
jening tan segar-segar pamang. Kengken men gelah mendayun jani. Sapunapi antuk titiang malih. Sampun penelas yukti bakti tur maning ayah titiang. Mangda sido idana kagung kena. Yen mondo subuh gelah. Serane ngersi bakti ring desang yang pramokawi. Nyangko panglima ring itu. Tunggu dadi setato benyul widine markapen yang gelah pamang. Sampun ngebawas kenten. Aduh. Sido dikerau. Waduh lu Agung. Yen buin sedang antos. Yen mondo rasa penelah penuna sejan. Rasa sing ada buin lengkara ane sana. Atur orang gelah ring itu sang yang sing masih kesueca. Cian lantas anggon gelah sueca tekeni cening. Cian lantas anggon gelah ngemargiang ane mandan dharma ning mendalo. Pinago tetung jaga. Sing anu tongos gelah Yen gumanti dados pitunasi tiang lawo nungwe koyan ayu inde yang cokodewo bepikayun sane becek napi mawenan kade sapuniki yen pragat ide yana angen cokodewo pikayun masalah keluarga sani ketika depan kan sapunika dharma negara ini nenta memargi itu Agung inde yang punika kayun Cokodewo madeg nate kadi mangkin boyo ide anak kemawon sane man Cokodewo banyak duwene waduh duwene sami naler nyungkeme ngangan Cokodewo punapi antuk mangkin kadi atur belen di tiang mangna memang puniki ring sayang ring ide anak sayang ring banyak duwene punika kumati pastikan mangkin ring sejeron pikayun ratu mangda mejanten panjak ngaturang bakti tuh aku. yen kayun-kayunan liatur pengabih sama kerwo sing ada saja doi dewo putih kapening. Jo kadean beli tuno sayang tekeni cening. Saja. Sang madeg aku. Senistana sidang margiang ada madan panca sedikit darmaning. Abesek apang bisa dadi contoh di bumi. Kaping ruo pengidang ngayom banyaknya mekejam. Ane cian madan diungkur tongos. Sakti tanpa aji, maju tanpa balong. Gitu sodarman itu sang natural. Yen asapunika deruntuh paucanan beli rengsik yang ditiang kemana antuk itu. Oh, beli dan sayang reng putran beli reng pianak ditiang. Beli jumbo kapan ipanya. Wih, inarang kayon-kayon ragan beli nih. Aku do beli madue putra. Kadang sinunggel cuma ceneng ageng mantan. Nih mangkin asapuniki beli madue kayon. Nggih. Yen yang beli jumur ini penipanya durasang. Bang yang titiang. Nabi malih. Subuh mendasar pernikahan. Beli sing tuno sayang tekeni cening ayu. Yen yang yukti beli sayang, nih mangkin bukti yang sayang beli putran beli neren pianak titiang. Beli kebana dening sodarmo. Pengmecihna masih sayang beli teken pianak. Ingat tak? Beli sing bani lempas tekeni nyala dengan madan darmo. Kuala sayang beli tekeni cening pirengang. Agung jeung ala pura ngeruntuhang wacana pirengang. Durasang beli? Yen dia apa sida? Nyidang namanya ni cening ayu. Nyen jauh. Yen yo muani kal pejatuh karma beli tekeni cening ayu. Tu cino sayang beli. Yen lep kal pesemetonang beli. Kuap kuala beli sebab. Jalan dengan benar-benar. duduk Agung Bro, titiang aratu. Mimi kita jo. Inggih titiang memen atu.
Ben. Nyai mememe nyaluh. Ben ngusak-ngusak kan ada jelema teko. Ya nida mememe tempatut tempung titiang meme nida. Dua agung lingsir gitu na miming raos matur. Natu titiang meme natu. Sing. Mimi panyak gelah. Teko mimi tangkil mai kepuri. Di sedang ada peparuman agung nangudiang mimi mai lapat-lapat. Ya sinampuro tampurang titiang tan hidang mau timpo dule. Lo di dua tengah negamu. Itu. Satu dua agung lingsir. Gusti Pade. Napi kabar tuh. Nenot kabar not. Lingis baja ni man ngencak beleng nyages nih. Ada yang bisa lagu tidak dipate pada kapan kabar ke lagi ngencak. Saling dagen pipis. Me. Titiang. Yen keni kelos memi teko tangkel main diajang ida dua agung. Pincir Cina ni memi uli desa per desa memi ni. Iya titiang saking pedukuhan. Nah, mumpung semua ada dari dini. Lang jadi bener matur. Kemudian kengken tutujone. Ada nih kartunas, ada nih keraturang mai kepuri. Ratu dua agung biang, kali ratu dua agung lingsir. Ampuro purun rahat di tiang tangkil di tepangan palungu cokor dewo ngewen tenang bawa saat kirim persembahan agung. Tuan di tiang pinako banyak dua kali tambaki dan lingi palungu cokor dewo. Piragi di tiang itu anak kali putro dua ini sungkan patut dan tuli kemu. Ordo ke tepi sireng. Ini rauk mereka ke tepi sireng ratu. Man ratu jone tanggal ke bulu. Sane mangken. Tuan yang titiang pinake banyak duwe. Tumanti patut titiang aturang pangabakti ring lingi cokor dewa. Ampuro yang purun puro sango titiang aturang tamor. Mimi udah di balian. Sarene jelema menog-nogan. Balian subuh sidi. Kudiang balian subuh naman kita anak kagau. Sen konen madan kena. Berarti kan sing segar bener dong. Konen. Meni kan konen karwane. Nah karwan dak tuh. Beli. Dia Beli ngejekin jani, beli nang diolas. Dajak sakit semua berhenti kete. Nyampah nugi. Kengken bawa si dodo agung. Nyenjo. Jani tegareng iya jani Tiang nama lu nyenyak. tiang, nah. Kuliah iya atau orang baki sido kena itu Nah, bagus. kencan wau. Anak-anak ya Dikana ya meresidang, ledangang, pet prade nyen swece do sangyang diwasa. Karo ledang ayun cokor dewo. Apa nih katunas? Dan di tiang dan nunas tapi. Mansa nggak ada katunas apa ini di puri. Benyang dan wenten nyen kenten. Betul. Jebragat Saya tak ngansel. ada yang mulo Cek kakek mau bates bebek, mimi memunyi, Peling nyempeling. ide yana dumun kayunin ratu mangga digeles gitu kena. Nak sing noban suwecan widinian sakit. Kumanti patut pisan. Yen kene ulangnya asiti bakti nih do bedar. Ngiring sarang-sarang. Jo Ini jo. ratu. Ado ya cara atur ne menduko. Ado ya suwecan widi segar nih ceneng. Ida pengjone aeng-aeng teko masih sing kena Ini Patut pisan iki. Tumadang ide raja dewato duwe swece mapi cok. Melarapan mimi teko tangkil mai kepuri persido kena. Inggih sampun ika. Walau diolas do mekelo nah namane nah. Inge tuh Jak sampun. maplonco panak telah len Kan, supo iki di samping nika, len iki ben nang- kencane no dini megenep Dan, dalam. Paman-paman gini malu penakit. Inggih sampun ika titiang menak dayana. Me, nang ragarang rantakang. Yan kene sembing putrin gelado. Sinya ngajeng-ngajeng. Mah niki tuh. Mah. Mah. Malah sengaja-ngajeng mah. Sam lamu. Dona meme babeki nae me. Ratu dua gong mangken sira jagi ni bakang puniki kenten yang tambo duwe. Meme, bakal meme ini dulos Ini ngabut tambo mainin mu bareng nyen bener. Nih ngapa? Miskin cara lelawa. Namena Inge titiang ayah ratu. mumpung bener bakti. Inge ngiring sarang sami Nan, Gusti Pate dalet. Siki ang kayu ning nasi co dumadi swece itu sangyang. Name. Sugro titiang ratu.
Aduh. Aduh. Sedoy anak jago. Mangke depan. Jak sakit lo banget nih. Cepat, Malu. Tuh sedoy tuh. Nak nika nak efek anu sih niki nak entan dadosnya mangken ne penengah wau margi ke tengah. Siapa nengin mesti Mimi melami. Kamu lengal jadi pemadap sueco ini deh. bedek nyuak bungut malu. Omone sama gua ke apik nyuak nase. Tinggi ratu doaku. Iki yang merasa bangga pisan. Mina puniki sangkane ngasticen Cokorewo, kerti yasan Cokorewo, mawe nang sido. Ipun Mimi dukuh ngatur orang tamu sido kenak gitu ya. Melarapan Mimi dan rendilah kenak. Liang mana Tiang. Obat cap apa nih? Tinggi. Nenek bodaya nih bo. Gusti kagak ngedusang. Bangko benarnya? Nek kedusang banyak keluar nas gua. Semua pesan gelah Mimi. Ledang aran. Sangkanin Mimi ngawinang gelah presiden kenak yang ke Jatimula. Asong karo ngarantus wejoy jala langit duwe. Pengelingsir duwe Raja Dewata duwe ide Sangyang Widi. Mawastu kena cokore de orang mangke. Nah, Iben, Semua gelah. Tinggi titya. apa menorang gelah lengan bikin rasa semua. Walau kini, sekonen mendukuh busan tekuk. Gelah ngeruntuh pembuatan. Nyenja sida namanya ni cening kanti kena. Ye nanak wani kalpa jatuh karma gelah. Turmaningen tosen linggih gelah ini. Ye nanak luk kalpa semetona. Jadi Mimi mesemetan aja putren gelah. Kakak beradik. Menyamo nih kan ada ide anak kagum. Merakerai gitu nyen Mi. Aduh ya undang. Engken. Mangkat ada me. Sampai mati jak model yo. Adik gitu. Nemun ratu bagong lingsir. Ampun titiang. Nah nentan titiang san yang ngelah tamu puniki. Nentan titiang. Menyen. Oke, kenen mau badeng kori dari Suku mendukuh. sekarang saya ngaku. Saya ngaku dan kengken. Mangdo nentan titiang nyongkok ongtain kebo nyeradu. Menjadi nih Ini dia. ulian petitep nih. Nak nih ini pianak tiang niki ngelah. Oh, pianak. Piana mani apa lo? Inge muani itu muani. Wani yang gitu sedang luongo saja aja. Kenapa itu? Merabi ngajak putren gelah. Merabi penannya. Mimi mewarang ngajak gelah. Mimi ratu. Kan luong tuh Mi. Jakti nih gitu. Sekat. Mantan nampurang tuh pianak tiang nak moko bisa. Moko. Gede panak tiang. Ada. Gede. Kene bocor potong wo. Ya kene potongane Sekan muani piana Mimi Inge nih. muani itu muani. Biasa pun ikut sedang pecah ke pisang beli. Iyan iya subuh segar rahayu waras kepinana mokoh kelawan beragit. Kadang bocokan beda sengkengke. Sehat tuh natan ngoyong-ngoyong nak kecas-kecos kan kayak ini pun. Deman-deman mempelayanan. Manus selama Senten rumah aja berangkat mali duet. jak manus selama bolong manus panak tiange. Kalau kedas panak tiange. Ini tak angkat tuh ngangkat. Kemudian sing. Gelas setuju saja. Mungkin di tiang. Mendukuh, melang ibu icapang kena ke jani. Ini mapan. Pasumayan ada ini meruntuh kan wacana ada tuh aku. Jani bener nih nerimo tuh.
Do menung lah kena kini keto ben. Ingin diang menapi malah di diang ada suara raja. Nah tuh apa ben Jadi aturang pianak mimini naik ke puri. Mangken Gelak kan ngantos. alarah di diang. Benar. Ben bidan men ben ngale galamil mau ramo. Sekan niki Gusti. Ye, ben kamu medako. Raja sengaja semsayen nyai. Benten. Jangan lihat pianake. Pangtan mereka dini PHK apa nak dia? Ya kapo. Nggih. Menduko, Ya. sekeneng mapan benyo kapal-kapal kanjil mirip mulo liu tantrem. Nggih. Yen kanthi itu sang nato ratu tetung jagat ngeteleng hawa cano tan wenang niki hawa cano. Mana? Di tiang bawah. Tahu tak kali pianak Di mimi. tiang mau pamit dia. Tete. Nah. Di tiang mau pamit ke pulau. Yen sing tegelah sang nato ratu dikayun gelah lewet ngan di pemerajang. Itu penlas kayun gelah kebilang kanthi jelek alaso pekayun sing itu kan Inggih menika. enak dikening Inggih. Punika sangkaning Kerti Yasan Cokorewo nunasi cereng raja duhato Jantos calon mantu duene. Aini Ratu Ibu Agung, kali Ratu Haji Agung. Titiang banget ngaturang suksemo nalar nyangan aji kali ibu. Puniki sangkanin agung pengeras titen aji kali ibu. Mewastu nalar titiang sido kenak maka dimangkin. sing yo aji dogen ngajak biang ini banyak ke makejak ngerasti tiang dewo kena Sido kena buku jati mulu nak itu ini dewo sungkan aji sing idang nyalanang suodharma aji dari sang naturan Suksemo pisan titiang. Yen asapun ikengiring medab-daban ring-ring ring-ring beli pengaman ilang. dewo ya Inggih wargi Cokorewo. Pragat jengkang jengking kan Gusti ya. Ya kendang di tiang male ya nangkel Gusti. Pun aja tiang panak tiang mriki. Niken pianake. Nggih nak kanton di orang jabo ipun kari kan biasa karena harus cuci tangan dulu. Nggih protokol kesehatan tetap hari memargi niki. Nah, Nggih. Aturin nih dong. Yan. ini meme dah kau Mengkap cidoren meme malu nah. adi mangkap adi Ile apa alasan mangkap Anu, segar do abang istri. segar ya. segar Segar. ih tembelah Ya. Ibu segar tangkal ajak meme cai mai. ajak hijau Kaden ya. Kau nangkel di dua abang istri. Kaden ci ajak meme ke mall puluhan ci gini. meme ini itu ngememe ini panah ajak ke puri mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkil ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing keto. Sing dadi gitu. Man. Awak banyak. Busana adat. Payas ya. Payas malu ya. Cang dia mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh, Cangkang nganten. antiang malu antiang. Mungkin malu. Oh, kamu. Jawat payuangnya ci jawat buang kan resiko tuh. Ci cara ninglang pedang engke man. Nah, payasan cang taget. Le, Bang taen cang taget. Oh. Apa? nyen ka kaong ngopong tuh. Kan ngemang pakaian. Dugane nganten bidan jawab apane. Ah. Tuh ke bangun nah. Oh nana, angwang bo pakai. Angwang leladang aluna. Nah, Tuh babang lu beli pakaian tuh. cang. Ini apa nih? Di sini. Oh gitu. Aun pak balen tuh pak nih. Ani di ten kekab jemak marot tuh. Ada yang dipesang gelengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bah nih, wadah pes bolong mah beli nih. Oh, ini mah yo.
Oh, nah to ba. Apa ada ini? Udah anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih kene potong nih beli. Ini belum udang. Mau udang Beli nang udang jang sing bisa. Kalau kisiangan. Wih, udang songket kan cian. Yene pasang dini sing cara godong mau prado ya kok. Ada gitu, ada kepuri. Apa ya ada gitu angon? Nah. udang cangme. Nih, Bu. Bos lebihan itu uang lebihan takoh. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggu. Nah, Dori begitu. Bo. Apa nama? Bagus. Ini aman. Aman nih. Kengkene aman karena misi bangkiang godong nih kene. Ulah itu. Sapet. Tadi godokannya begitu. Tadi. Sekan tadi begitu. Nah, apen jujong ki banci enek ya mesti ki. Oh, jen umpale beli. Sing bang saput moni ki bang. Nah, ini umpal. Bo begilet to. Ben jen saput. Bien mah benar tuh. Nah, to sing to kejong to. Benar tuh. Banyak cara aja mudah cang. Bo banyak mudah aja cie. Dah, kau itu lagi. Kamu mana apa tu malu? Nah. Tak malu. Nah. Dan ini kebannya kalau abah beli kalau ngabah waluh beli. Raga kan ngabah raja mule masih Oh benar. puri. Ada yang orang Araban. Gitu. Angkel jadi, Ada angon-tangon raos. angkel ke puri. Angkel. Ada meme nak bermain ya baca itu bedonggol itu di situ mana. Nyen bedogol. Ada aja pates cara bedonggol potong. Sing dah dibuat banyak dari kita cacau. Ada kan berkembang. Oh jalan. Kalau kita banyak dorin meme ngoyong mana. Pada waktunya marah cuma kecos. Itu jalan. Cocok saya bayar kita oke. Aduh, Mimi. Kini kori barak saja we mau medel-del. Juari ke mulu? Hah? Juari ke puri? Yang sing luari. Kini ya kuri kopi nawa kini. Jadi kene caranya. Oh, engke. Riwayan kebeng ya mas. Oh gitu, nah. Duri lah kun duri. Nah. Ini nangkel na elo nen. Aratu dua gong lingsir palung ngocokori dewa. Ame tang lugro di tiang menduko rau tangkel aratu. Kewanten di tiang wong tani kelan kan wonten api ratu wet bakden manah di tiang ke mau aratu. Mama janji ngorang ajak piana. Iya, Cen, piana meme ini. Entran tuh. Oh, Nudori piana meme ini. pianake. Nudori piana meme ini. Ampuro yang di tiang ratu, dua gong lingsir. Kurun di tiang matoring cokor dewa. Piana di tiang wantah. Nyen. Nih, digundol nih. Aduh. Piana di tiang wantah hiwayan godogan. Niki maka sujaten ni piana di tiang ratu. Antel ya, ini antel. Agus. Iki sing orang anten malu di puri. Nangkel bener nangkel. Yan. Bang wanen sajan meme main tangkel ke puri. Tor maneh nguluk-nguluk sang nato ratu luwe dini. Oh, bone dot sajan meme dari warang nakagung. Do mawanan jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Hei! Kijap matan meme nih. Yang kene perlaksanaan meme nih. Saat makan nyak-jak paribara ke dini tawang. Dong deng bidang kone ngaku penyenang meme nih godongan. Seng orang ngajak ke puri. Tuh, waduh. Bos yang hidang mejujok, hidang nongka, mejujok apa
Kisah. Melang lo. Yen asapuniki kawentenane bejanten sipto jagat tuh itu aku. Setios areng sipto dados kegedekan banyak. Agong yen ngalone medebe mantu godongan tuh aku. Ih, penserining ke kene ratu. Ki ratu do aku. Cengah gelapaman, cengah gelapaman. Sampunang berangti dumun. Asampun iki mangkin sipte jagat duwene. Mewastu wenten wicara kadi mangkin kewanten titiang ajere. Duaning ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si ratu nitya wacana rekoentanane ne sampun runtuh sampun itu. Pasti ke mangkin eling-eling ripikayon, pastikan mangkin sejuan ripikayon punapi antok nepasing ini koentanane. Akan ben mau udang songket. Mesaput songket. Apen akeh dia gon mepayas tila godogan. Mido ratu. Ampura ratu. Apa ampura? Sampun nang bat-bat biar nanti dia. Menyene bat-bat? Tiang bat-bat. Batawang godogan ada apa kapuri? Ratu dua gumbia. Nang sodang bantu adik. Ijen di tiang galang matur ngangan cokori dewa. Uwek bakten di tiang sarang pianak di tiang. Aturang bakti relingi cokori dewa ngaturang tanori deyana. Entan pisan wentan manah di tiang pamrek. Wentane wicara mau kadi mangkin. Koyo sangkane runtuh wacanan palungu cokori dewa. Di tiang nenten dia pacang memaksa. Pacang nuna sekadi bawa cokori. Nih mangkin kayun-kayunin ragan bline. Tedong jagat lah mantu godongkan. Aduh, nangis. Sakit mana dit yang beli, sakit mana dit yang beli. Adik, ini jenuan ini kang kena aling secara taluk apik patu. Mai lakon beli mekipakan pelih yen sing tampi nitya wacana. Yen tampi beli, adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat yang alone kata. Meme Kan dia kata beli godong. Kulen godong aja kata. Dalam mau sajan. kan lemah dan godong tu. Ini angon gelah kayun. Yang sing tehulian kau ngentos linggih lah. Bantes merupa mantu kapenik cenik. Bakso lah pengsing gelah titio. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tungai. Apa kan usulnya? Kan tak dos titiang ngentos. Agam gen cai. Walau kini. Di suban kayun-kayunin gelah. Saja min godogan muluk-muluk gelah. Nah. Ia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nepo anak? Ada undok panak jelemo godogan. Di Jawa yang sastra tu ngadan. Sastra cen ngadanin kita. Sing uluk-uluk adan itu. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkung itu. Mati anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencari pun. Benar. Ate belakang ngentos linggih. Adi, naik kali Bagaimana? Diajak anaknya aku, diajak banyak naik, yang kene berperang. Dongkongah dua hari, dot yang mewarang kapan agung yang ngalor, cengkeh, bangkau. Yen awak penemen godokan, kula warga godokan, kangwang di Telaga dengan ngoyong, di peten tunyong dengan ngoyong, dem abot-abot, tagih tadi. Bangkau. Yan,
Aduh, yan kemudian jadi meme mati. Bisa yan ngai meme. Mati dah. Oh, Ratu. Loh. Udah mati genengan lo. Parang buyang Kena bapa kini, mapa nak mati sing dadi pengelingan, kena kelajak mulih maluna. Pada tanam apa kesemo doyan. Pang sing dini di jalan walu iya kadi bangken ciceng memeh lantas. Ajak bapa mulih maluna. Ngoyong malupa yen kene asane ngidang cangwala sakit Sekan ya nyidang. Kengken carane yan. Oh, Ratu, kengken. belum sange yang agamu beberapa manusia urus hidup yang satu anak Misi mau kecos gitu ya. Aduh, hidup. Ya, hidup. Hidup. Aduh, wih, hidup. Ya, bangun bangun Sangganing didahi danake hanggo wayan. Luwe hang teken aku pesnan memene mopi anak teken wayan. Kade rasa angkian memene nak mentok teken wayan. Nadi memene wayan. Edak dan kena cening. Dojo cening dot merapi gitu doaku. jangan terasnya kedua istri kewala meme dejejo itu masih bapak dejejo tangkel jumunin Iya. Ben kedagen orang meme mati kepuri. cang segidang cang nanyang terasnya me tangkel ben me cang diduri Lo, bani kenangkel yang begini uno yang mulu meme sayang ajak cang tangkel ben me yen kageto nyet penyutek munyin wayane teken meme. Rasa sing sido meme lakar megadeng tresnan wayane teken ngida duagong istri. Nah, ya diaston ke meme pengklu pengpat mati. Meme misadia lah karena tuh cening. Tuh, itu saja terus nukar panah. tangkel me Dan ini jalan, nah begitu milu, mati bareng-bareng. Nabi ya ipun paman agung beli. Ning. Sapuna paman. Titiang. Bidangnya beneng mati yang ini. Iya dinik kulike sampun yang cokor kewo kantos sang saya rek pemarganipun beli titiang. Kuliki sampun. Tapi malah jalan jatmon lo. Jutaan banyak banyak. Jak belet tenasipun sampun padam mati. Suba mati meme duko. Sampun padam duagong. Kan senang suba mati. Jak kejebok pun cegah. Ngaka kedek sampun mati ini mau keples nyente. Hah? Kira mau cap apa yun nih? Adi tumen beli kini adi berjalan adi.
ilmu lu bang rago ngalang. Biasanya yudeng panjake ngarepin beli, musuh ngarepin beli, sing taen beli kalau mikirnya ketampak. Man kumis gak nyempang begitu. Ratu Dwagung Lisir pamit yang nugroh di dia. Ampura petangkil di tiang mangkin mewali di tiang pajang wapi nunas seringnya kalau ngucokon. Arianto kantong prosido di tiang nandang kapitresnan pianak dia. Kiring putro duwene. Ledangang Ratu. Pijayangan arek pianak di tiang Ratu. Paman, Tiang Dwagung. jak ngancan kosak kan pekayu. Kepus tangkap tiang kepus Dwagung. Lak kerasa gelah ngelah Buka walet, buka jelak macam tiang ini. Cepok paman si idang madang madang yuk cacak bayang yuk. Cacak bayang. Ada mangi pun di meme duko. Kemudian ada cening mau belok ngajai meme duko. Godogan calon rabine dewana nih. Yen mancen ipun kan durep, yukti kebalik pun Dwagung. Sampun nyatur desa nyat bangkitnya. Saya ada desa. Urut. Nyator desa gitu. Ben lo godok pesu dong. Sido meme nu mau urip mimi. Tadi, nang luwung yang jani mekayun nih. Nggih. Iagung sing taen dan bani bok-bok dengan ukuran beli. Ian mulu matiang saja. Walau di benangan jani, ian sing sangkaning manusia utama. Nang ingat tangannya subuh-subuh. 5 yuto musuh kan. Iagung dari pengorek yudo kaden kasor. Apa buin batas dalam mau ukut. Ian sing mulu keliwat keutamaan ya. Nigelah metakon kapin menduko. Menduko ane sakti subuh mati ben idang hidup apa kengken nang matur kapin nigelah. Ratu Dwagung Lisir. Pundut sungsung di tiang baos palung cokor ini. Wentana di tiang mau urip makadi mangkin. Boyo sangkaning dewek di tiang esane sakti ya Ratu. Man, Puniki wantah sangkaning kawisesanipun pianak di tiang. digodogan. Ipun sane mau tamu Ratu. Iwayan godogan. Ipun sane ngurip di sekian di tiang. Ya diaston sampun kercah nyatur desa bangken di tiang. Ipun pianak di tiang sane nyikiang. Utamu saja digodog di Ratu Dwagung. Yang yukti tadi atur ipun ngemen duko. Jantan sampun kadi baos toko dewa. Yenten ipun digodokan sakti ipun. Meidap ipun kadi mangkin. Ni kapan ipun turun. Godok-godok beriki kepuri. Ngasang ide naki alit. Tiang pinaka saksi ritat kalaning ide Dwagung istri lurung sekar kasegut antuk ilalipi ipun igodogan sampun Igodogan kasih nyegeran. Dadene igodogan kelawan pianak gelas umuman bertemu nih. Kemudian marahnya buka mulut. Yen bidang caket ada bungut kengken nih. Wakil lepuk nyalanin titah dan anak jagung dong lo ngincer di ngebanguin ayo. Ratu Dwagung Lisir. Manut sekadi piorah pianak di tiang. Sedurung di tiang tangkil meriki kepuri ngedut kapitresnanipun. Ipun kung mantene sampun ngewentanang Sumaya. Sampun kalulutan sih ngiringi dana kialit Ratu. Ratu. Nang maturi dewane saja. Kemudian dewa sing matur kakek beli ibu aja. Inggih Ratu Ibu aku. Banget itu yang melungsur pengampura ringangan ibu kalih aji. Sayu wakni sekadi atur penyeruan titi. Titi yang yuktene sampun nanin kecunuk sarang ibu diwayan godogan. Iri kerengudian. Dok titi yang keni bencana. Titi yang kecebut antuk lelipi sangkan ini pun. Iwayan godogan yuk nyenggerang ragane di pun. Nih kedeng. Wayan, kemudian tadi maru wayan tangki.
bagus godogan. Jelek saja nasano yan orang bagus na godogan. Yan sing misi bagus jelek asan. Ingken nih. Dia main penjang enten ya. Sajan menggap. Peswecan itu sang yang pramukawi sing kawan. Kene ya picang jatuh karma nih cene. Ngajak godong kan nih kone. Iya. Ayo mantan sampai, ayo mantan. Mantan, ibu. Benar tuh. Wapo coy, wapo. Oden magene ko mo ibu. Cuma ibu sakit. Ibu sakitan. Dilagong istri. Menkengken wayang. Dilagong istri. Menkengken wayang. Ya Weh, kering Bli. ulun. Nang udiang-udiang bener dirirun nanti jam kerodok sakit dah. Keting basangin no. Apa ketingin Mau beli? peleh-peleh dapat dua bong istri. Nyen ngelane pengae. Sing tawang wake ya. Ngoyong tuh urusan rumah tuh. Ngoyong pak, tuh enggak. Campur Weh. darah. Negak ane ya sutradara aja nih. Menkengken wayang. Dilagong istri. Menkengken wayang godogan. Yuki kayun sarang titiang. Ih, sing nyandang wayang sumandang sayu. Ne mirip sumpah pituduh ide sang yang pramukawi. Gelah mula tresno kapening wayang. Gelah mula mau utang urip kapening wayang. Sanang urip pagon gelah. Tresno ida ya. Erus angrengakeun kanang Sampun saturan. api. Udah Wah, panadi aila jero. Panadi aila jero. Oyong emang malu. Tekan nih mana ini. Ja panadi. Nih mana Meme. Weh. Sapu sira puniki rawuh ibu. Biang agung ngawak-ngawak. Oh, Ciro nih. merak masuk yang dewek bagus. Prajani ngaku mau ibu, ngaku mau adi. Nih kadang nulap yang kebagusan. Hah? Ya diasun mantan wake merupa buron. Kewalau parilaksana ini mau tamu. Don nih datang wake, dong tekanin jani marupa kepres bagus. Kadang wake ulang, sit, twing. Padahal ujung-ujung mau ibu agong. Para Cai. bagus mune, Weh. ai mememe, para bagus mune, kadang wake sendot. Udiang main duko senawang. Atau kamu di tamangan jadi nih. Tiang pianak meme nih godokan. Guys, Aing ngalesen gae ya. Ayo terima. Tunai. Jadi godogan ibu. Menang baca koyong. Inale digobo, inale diulas. Ngopo akin oleh. Kewala ci sing nawang pengunda dika, sing nawang pengerasa, sing ngelah kenah cai. Nak udiang noci jadi didi ya. Dia ada wicara rahat. Kal sido tepasan ke guste dua kita menjadi. Teke celah-helah mai ngakui godogan. Lanjut ke di baca. Ien kanti cia papakan bahasa sing tidak perangkat pendidukan dewa kini. Tanpa ruangnya bukti mengetep di dia aja ini doang. Beringat. Itu kan sini kalau ada kesempatan datang kesempitan. Pun merasakan gobo bagus, teneh langsung naik. Dingat si ordernya, ada nama kalau kan dipuri ulian gelah mantu godokan. Teke cim bagus main. Gusti Pate, Dan melupa. sampun nak takut bersaing, Gusti Aspe kan udah jelek. Paman Agung kita masih paman. Enggak. Siptan gumine onyang lian. Ingat kengkian busa. Hilang yai wayan godogan rem-rem rasa bumi. Kijol aku nih godogan. Paman ada nyinya. Meme aneh. Yang paling ngurus Yang paling
ilang iya Ilang teko. ibu digodongan kekena bagus. Sang saya Sampun mendasar antuk ciri-ciri kadi sapunika titiang sang saya reng manah yang sampun janten punikipun mapan dari Cokor Dewa matur inik kewenten dhewekipun titiang suksema nrimo Ratu. Weh, Jero. Matur Sangat Jero. pekik. Nang luwungan. Yen saking mula saja bisa nutur ngane madan saja. Belah sang ratu bisa nyidra nganut pengelukika manut pengunodika kena ban gelah bakal melatarang tu mekejak jadi melarapani dewa madu tegara satuangnya ni dewa lautang Aji, eh? aksama yang dewek titiang. Paman, itu masih meme. Tiang sing mau disalah kapin meme itu masih paman. Paman Agung. Kalau Raja Agung, Ibu Agung, Adi. Ini kawin napisane makahawinan titiang nyuti rupa sekadipun itu. Uningayang titiang sane mangkin. Mawiwit saking pumusi sang yang pramokawi ketarois. Kancit pumusi do cening putra koripane dewa. Ane jani bapu lakar ngemang pejalan. Uling pejalane cening lakar ketemu jatuh karmane dewa sing adolen mulo tuah purano tunggal. Ane caning lakar apa dane merupa beburon gudokan. Jasto semua. Yen subo cening lakar mau temu kelawan adene dewa purano tunggal. To raden ni dewa. Lakas tresno seh lulus kelawan ni dewa. Iya diasto ni dewa merupa beburon gudokan. Kancet uling sekato dewa lakar nyuti rupa dadi manusia. Kantos sekayang-kayang. Sampun ike sayu waktu pemusi do bertaruh wisnu Adi. Gatre ni ane subuh liwat sing pelik. Semeton gelah ratu ning korepan lungo maboros. Kalau ditu adot lebongka, ditu ido mawari. Turmaning ngemedalang pisamu. Ngin jeliwat dini anak lu. Yen ni tunasa sangkaning iyo bedak mewastu iyo beling ngelekadang panak apa je tepuk pasti malu teken nak lo ane beling tu panak ni kalau merupuk itu mendukuh Tayan udah manaan. Tiang nasab ingat Gusti. Kan tahu nung tiang napi. Kekelan. Gusti boleh nempel mereka. Tiang. Kadi rasul sing ado tongos gelah lakar ngejangunuk. Satian memen kadi rasul yang ngalip meteng-meteng dewek tiang. Dong sampun Cokor dewa susunan di tiang. Malah di tiang cacau ngangen Cokor dewa piana. Ratu ampura yang di tiang doang. Nak tuar-tuar nawangku tiang menggelah sing mau pisalah. Haji. Pinaka cihna bukti di tiang wantah putranin korepan. Unike wentan ali-ali kepicehan. Pinarang Suryani. Kena bajikan tu neling ring semeton aja. saja tu dong suboy pedastan tumon rasa. Pianak pakatan roh. Ini wong Ratu ulo Agung saja. titiang matur malih ke gidik ring Cokor Dewa. Duanin sampun janten kadi mangkin titiang newek galang sampun manah. Kewentanan ide anak kadi mangkin ile kita bukti saksi sampun sida mangkin diriki ring ajang sandang kayunin Cokor Dewa mangkin. Saja tu paman. Yen kayun-kayun inglah. Apa perjalanan uling cening sungkan. Waluyo cara iragon nanusin pak. Patut kengken luaban tanusan. Apeng bakat lengis nih. Inggih. Gitu rasa ngelah. Patut bisa naratu. Nah cening. Sing liu aji ngeraos. Acepen aji netungil. Idewo kesukserahin aji ngentos.
Linggih haji ini. Apa buin di dewa jani supo mekantan putra neng agung utama kauripan kadirasa nu dewa merupa godrogan merupa banyak haji supo nyuk serahang pengsing haji ke bawah nitya wacana. Haji. Sampun aja di tiang jagi. Melingering singasana duene. Kadirasa jiwa permanan di tiang yang sampun sangkanen pikudu haji jagi aturan di tiang haji. Ai Ratu Bliang. Rasa bahagia pisan manah di tiang. Doaning beli sane merupa godogan. Yuk tene wantah sang kesinatri sane mau saking jagat kauripan. Beli wantah jatuh karman di tiang. Rasa bahagia pisan manah di tiang. Puniki minam sampun nemu belang sangkanen pesuacan putu desane yang rama kawiyan. Patut pisan. Kane makin sampun api kayun pada Nah kini tuh menuko apa ane runtuhan kelah wacanane suku sing ada mekutang neng lamen tepung mampah sing sudat ane jani do kijo buin lan ini bareng di puri uling jani lan dabda paman nggih kamere itu mang lan Iring gedunung baga wante duwene nunas padewasan doaning sampun jangkep pidana kalian bangga kali. Kirim kota Roreki.